Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wasea yani. Sanongulewa ndomoniko momosini matangu ni uraidiko muria na ngau ni salani ndondomondina tatan rabu ni kede kuneikina Baba ko solo turang masukaduba Mamarao ni konrenre au kaborondina
sana bau miliki na bosani bakamau domo nila ngasere amarau kina Ave Maria Dondomo aurin dondomo Isa aundomo ni kondinamo May watinggun darubau O iko keiau Nandina tau thoko Ena vei singa Rindomo ni waiwale nandina Solia na lingam darusan na bau Miliki na bosani bakamau Domo nila ngasere amarau kina Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Tura kena marama toro kena ngona leo kuki bekenda na kabde benga rabatin dai sibina tolu na bana miniti enta bekita bagita ndo tala wasi ngona di nonda bito kani en radio bulan do bata na kabde singa two city total sar chuko bekenda le tos ling ni klogo ke na ngona ke bona bota rongo chuko ni ko se katin ke bita lising ni bulo ke topa en bagi bina no turang rono ndolu ro sanga bulo ke tolu kita beke mani na turang na marama toro kena ngona leo en be bono ndi so ni sema tu mekina ni bulo bina kama na nonda puno lo mano bicho kila di lele bu saranga kata lau chuko bengo ni bulo bina ka sakra sema chuko mano bi wale turang to sar maikia en singa benaka ni kuwa pakana tu kui lebu sar na ongongo pagabu pale na lutu na penuan na matin tu pakabimbin na kena sangai ardo tu na papalang sangai sinkin mai weekenda nitu santa podon tu campaign na rugby world cup ka bodur tu mai paranise siang wala ni no tu mati time pakakina lebu na mati time yo mantanga pakata kia personally andura kan na vida na time no mani na lakozaki na semifinal sama itaba Costa na to campaign do saranga to na to kini rara na mati tim ni barani se beranga ni to sen kangarawa na rugby world cup waktu lagi na mati mini island na bantu ni bura-bura arto mai to sar na matai ni tutu and world rugby rankings which counts to nothing and ngongo ni David ang lotak na William Ellis Trophy amay dapat talaga no to sasanga waktu lagi na mati ni Welesi kina nonda mati timi ya sanda baka nuni bilang tu bertun bodi timi atau sangka ngole tak tuyani mati ni All Blacks mati mi Chambin ni Afrika waktu lagi na mati ni Argentina kina mati timi ni England sai ko ya orto na bana timi orto salasi kataki anta sanangai place your bets tu benga na be ngito ya na ruana semifinal waktu lagi na final kina third place playoff yan gitu nga ngona lebih kita baka sa luzob dasar nga may baka puna taltungan nonda mote baka tha kana baka tha don nonda sa tiga bundusi na na international referee based out of France Matthew Rainal tu ni lebu saran calls lelebu sa siyang sarangan ngay FIFA tagi bichiraw and mo ni mata so sa ta betul to kaya to sana tos tu ngai liu to sana pakana matelanga dia no World Cup katarava wata laki no World Cup Sevens apa rotal chunga mingo sa wala ganing gito rakabi ta pakana matakina lebu talabi kabi binakasar itu matanda kembali to sana nguli ta pakana kasawoti to sana tos tu ngai ani ento ilago nimbula ento tu kina nakabi nang ko e pakata ngai kina na non to bitokan na radio bulan do pata na siya ni mai taropa na no to unruka na World Cup kinto we do na kaya was like palang we always resilient
we can feel for the boys, but sa tapan untuk campaign no ya. We kita bagi rambat juga bikin menit talaga di siama juga main du matin tu na non pura-pura. Du talaga nangau na tapi siama tikin so sangke andar mata ke lai so sambung ile busara. Bakar tu mai Europe so bikin tu sangke akabi juga na noa. Begitu bahkan sa sib na tolu na vitu na miniti. Na puno du talaga Amerika tapi siama cikina kalan lebu talaga na songko tapi kan ku na mo ni matao sangke ochingo lebu talaga bikin tanda satu tal tu na puno ni bingkarabi se do tugu ditu na very long and new anda bawa di benaka ni tangko magi cukup benaka non tembula mai buan ken tauke ena ngono go rautal ndor mi sota tale na bulu benaka ken mara undungan ker bi kemni bi kan lomani kan to bisi mati cukup na Facebook baka talaki na kibakan santo lita pon na bingarabi oni be red list tale so na bitan londo bogadur men monich ken baka rumbuka raw ni subscribe nga na YouTube channel like tag nga na ndoni pon radio bulon do bat nge wase tu yani non to bito kandi na kai binanga ni ko ya to sana tigo butu matani to rongo matani rongo mai apa ruta ke non to puno lo mai vici ocha to sana ngai to mala tigani to bito kandi na kai bi bingarabi ende da eu pedela no no muni don bingarabi ke ba ni sange sema mai ni sebun ngona ana radio bulon do bata au sakinta bai ke muni chiga na bulu bina kena marau na kai binanga ni ko pa bulu matanga biso no kanta bulu bina kalem batakai mu alo bulu bina kana sema chuma korturanga mai na British High Commission mai na korturanga lebe suba bulu bina ka falls takai olambati pakon ni bina katanga bina imbu tu yono malo bula mai na timin unique blinds and outreach resort mai na bara biki nanronga totok da bitoka di na imbu ka bina ni ko edeli wati na itani bulu bina kasaka wakatala kina be total ngana biokani sema ya maratila ni arna enra bina kana wekangu tidak TJ mumbula bina kana siama cuma nak bina ni quarantine tong bakelebu imbula bina ka maramanait totok da bitoka de na bina sing sau cuba katala kina Trinity and Andy Lolo bulu bina ka bitoka de nak bina ni ko to saya rombana kantabu baka nu bina ka tuatu baka katala kina be mare talalang besi siamo sar cuma Australia sing tu tala tanamaramu go bitoka ni ena bi akabi to sar non de rongo en sar ro tamandani. Paritaka na Prime Minister Siti Beni Rambuka ni endei tiko nga na nona mindingi taike bosarongo kena itutu bakabuni lawa e taronga Rambuka ni na dhabu na buna merito na reita li kena itumba me waka ni tu sarangan loma ni palmendi na leo ni benua na rani tara na itutu ongo tukuna Rambuka ni rito bia kode tiko bakabelewai na kisi ongo na Fiji Law Society ia ena wara kirito merito na kota sarabaka lawa e bande taka tiko Rambuka ni senga nindua na itukutuku e abaka ukibeira na minister kara be sauta kitiko na non tutu baka minister tukuna nindei tiko ngana beka e koto e na be ndindina tini mate ni tutho ko bata rato mai kawa itiko na Fiji Law Society na nona mendingi taikio bosarongo ke na itutu ni buni lawa me baka ni abaka ndina taikio koya e na sona dhala e abaka dhora na mate bilewai na Independent Legal Services Commission. E sanga nindo bati tiko na songo ni Fiji Labour Party na nona ndei tiko na Prime Minister o Siti Beni Rambuka e na nona mendingi taiko filimu ni bosarongo ki na itutu ni buni lawa ni oti na norto kawai na Fiji Law Society e barataka tiko na iliuliu ni Labour o Mahendra Chaudhry ni na nona tukuno Rambuka ni na Labour tuo koya na kisiongo mengole ki na mate bilewai e barataka ni senga na nona wei bakamboti ki na Fiji Law Society tukuna o Chaudhry ni na kena mai baka dhora na Prime Minister na beka ngo e baka buna na nonra baka tataro e so na Minister e na beka e mai adho e tukuna ni na beka e nda sareda tuongo e baka retaka ni ayado talitunga na ngona ni beli utaki ni mate ni tuna Fiji First e baka taronga talanga o Chaudhry se mai taratu baka dhaba o John Rambuku na itutu baka director ni balbalbol ni danu bembe taki ni mate ni tu ni uti na nona mai baka ndina taki e na sona dhala membaleta ni labo e na trust fund ni ILSC e na yambaki ronundolu tini katolu. E na bula sa oti na balbalbol ni beboli
kina nonda banoa mai Australia e sa dhaka oti na kena wakanduri e rota i tine karua na vein business e viti ka tiko kina na keni sa wakelabo e na rua sangabul kalima na milioni na dola e bare taka tiko na tukutukongo na Fiji Business and Investor Talanoa cocktail kena kinda baki tiko na Prime Minister Sitibeni Rambuka ka ngole tiko baka ngande e na non rebesureti na mata nitu Australia mai na vein business ngo e rabaka dhaka taki e rota e tolu nan rau na leuni bano e viti e na nona bosa tiko ki ber na leuni bano me serne toko na Rambuka ni er na leuni bano e viti kar sa baka tiko mai Australia e donu mer na kila tiko na beka e tutaka na nonda banua toko na ni sa baka rau taka na mata ni tu ngo ki ber na non release tele mai baka leuni bano e viti toko na Rambuka ni ngo e dua na i teki vuvo e na nonda banua. Rato sanga ni mendo wata tiko na Fiji Women's Crisis Center na kena kouta ni tiko me buana Minister ni Marama tambangoa ni kena baluti ni bolan ramdrabo Linda Tambuya na i tutu ni liu ni mati ni na parliamenti sena Leader of Government Business in Parliament ongoa ni oti na nona mai kadibaka tiko na Prime Minister Sitibeni Rambuka na madha saoti ni sa sosomi taki Tambuya o Rofilipe Tuisawau tukuna na coordinator ni FWCC o Shamima Ali ni dondonu ki bwana Prime Minister me waka madhala taka na beka na buna e mai kautani tiko ki bei Tambuya na itutu ongo tukuna Ali ni bei talia e kabitani taka tiko na wanga na Prime Minister e seanga ni taukiana na wanga ongo tukuna ni tiko e so na tubutuba kanda utaroba na kena yado na bei kaungo mebaka na National Action Plan to Prevent Violence Against Women and Girls watalakina na Women's Economic Empowerment ke na Women's Political Leadership. Esa taro bitiko e na ngonongo na kia na kou mai na sudu walu sena beach dima mai na wei waitu e na tekibuteki tiko e na bula o Disemba. Ongo me rau ni maruru ikina na kia na mai kaumboko tiko ia e barataka tiko na buni wala tunde ni tambana ni ngoli ateli ni Rokosuka ni doa na ila ateli te Rokosuka ni doa na ilabo dona labo lebu erndora wata na leoni banua e na kia na ndo boli taki na sudu walu e sa me barataka tiko talitunga ni boli taki na kena mai bakatarai tiko na boli taki ni sudu walu e na bolo tune na mbaki ongo ni ote na kena bakatambu itu mai na mbaki rono ndolo tini kawalu ongo e mbalete tinga ni rito asareda tiko na tambani ngoli ni sa leila isartiko mai ni ote ngai rua na bula na kena mai bakatarai e sa mai bakatambu itali tiko e na tegubutegi tiko e na bolo Disemba. Endo na kambimbi o ya na nonda kila na beka endo donu menda na baka edora e na ngona itare kenda tiko kina na lenga tumbukoso. Ongo na beka me barataga tiko na mata ni United Office of Disaster Risk Reduction katiko e na nonda banua e na ngonongo e na nona mai baka ndikeba na beka enda na rawa ni baka edora e na ngona ni lenga tumbukoso. Tukuna ni endo na songo mbimbi e baka edora tiko e na ngonongo e na nonda banua o ya na kena baka nanomi na National Disaster Awareness Week. E mai tabodi e na noa na programo ka baka tokai tiko na Human Rights Measurement Initiative ka koto ki na sone tukutuku membeleta na ndondonu ni leo ni banua e na was Pasifika na be programo me bakaongo e randau mbita batatu na kena ndau o ya mana be sa burbura en tukuna ni ndua na ka lelevo endodonu ki bekena lenu banua e barataka tiko endo ki beira na ndau tutaka na ndodoni lenu banua roshika deo ni tiko na ngangandre na kena ngandrebi me baka edori na kumuni ni be tukutuku me bakaongo. Na norato me baka tabi tiko na timini biti e na sota ni Rugby World Cup e mai mbita tiki na indona nui
beira Hernando bia mata taka te weani na nonda banua ana be ngona mai muri ia itiko e so wale ngana kalalai me baka binaka taka ki wana timini viti na timini Flying Fijians e mai nruka e na kota finala na noa ia e me baka mbota tiko na ndani wa tabulithi o Simon Raiwalui ni ndua na banua binaka e ana yadho kina na timi ongo tukono Raiwalui ni na nonda to sa nruka koso e na ndua na ka e na rawa ni tu baka ndende ki berna leo ni timi na ngonongo tukuna ni maro taka na bekara to me rawata na leo ni timi tukono Raiwalui ni kebaka e na bina kata na timi ni biti me baka bina kataka na batangi ngende ningito e sa tiko e na ngonongo i ndundunu me levu na norto ngito ke na timi karaoka tiko e na tier 1 tukuna ni na via reida taltunga o koea mertu na sureta mai na timi ni biti merla ki ngole e na sotsota ni rugby e na Southern Hemisphere Rugby Championship. Esa mai baka bin minakataka tiko na Prime Minister Nonda Banua na naruto abaka itabi na timi ni biti e na Rugby World Cup katukuna ni na weka rato sa mai baka dhorongo e baka binakataka tiko kina na Prime Minister e na timi ni biti e na mendruka ba na timi ni England e na noa e na kai tolu sangabulu ke rua sangabulu kaba e na kota finala tukuna rambuka ni maro taka na weka rato me rawata na leo ni timi tukuna ni rato na toko na matin tu dhoko bata keba ka rato na mbita bate tiko na FRU endo na songo me bakaongo e na maki merto na lista le tiko mai ke na Nonda Banua na timi ni biti e na loma ni madha wango. Na timi ni Fiji Water Flying Fijians Rugby e tiko e na katini ni tutu e na ngonungo ni uti na Nonda to mendruka wana timi ni England e na noa e tiko e na matei ni tutu e na ngonungo na timi ni South Africa ka lutu tiko na timi ni Varanise ke na kabani tutu ni uti na Nonda to mendruka wana timi ni South Africa na timi ni England e sa tiko e na ngonungo e na kalima ni tutu. Rato sababa rau tiko na ngonongo na timi ni Vodafone Fijiana ki na norato la kingito yani e na WXV3 Championship. Rato asamai anganga oti na timi ni Fijiana va na timi ni Colombia e na matai ni norato ngito. Wartaka na kapitani o Sere Maleo Ningila ni Dondonu merato na labeta dake na norato batangi nginde ningito e na madha wango keb karato na vianganga na timi ni Fijiana e na sota tiko ke na timi ni Spain e na bakarawa yango ni sibina tolu e na tini kalima na miniti kau ni na rawa ni saraba mai e na Fiji 1. E sa mai kada baka tiko na matin to Australia ni rato na tomana tiko na kia na tokoni na timi e rua o e na Fijian rua kia na Fijiana rua e na ruku ni prokaramo ni ni Pacific Oz Sports e na loma ni watale na season meongo ongo e na buku ni sotsota ni Super Rugby kia na Super W competition ia e mai tosodak sa artiko na banua katikine na ngonungo na timi ni Fijiana rua ke na Fijian rua na timi ni Fijiana rua e chambe ni wakarua e na sotsota ni Super W o ya e na mbaki sauti ke na mbaki ongo. E senga dina ni kara rawa na daka waka ke kiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau Dre na nota tu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarama talangan kenale waka sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonrato stoa kina nomu mate ni katumba. Nada masara mata bebuli kena dona no life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakira ni Turtan ng katil kabitu ni Agostita na 2022
O sangir taka sarabiri ni tauna. Kami ngaya kena maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So tantali warga tela tunda warga. Ko tunggu. Au saya lo wag bengo pa binakatak. Nakambani binakangwan na heritage link. Ni ngono binakasaranga sengat tali into nakaya. Wakatar tutu na kena. Baka na kena pepo wog itu ta. Kami so mi nakilao kena timber na vaka. Sen tu kena ila buli waya. Minta samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri paling bula kakina kabel taka bodo na insuang. Baya serangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa namba ki otin na policy gaya na lenga di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana baka leo fo na telefoni. Text mai kina was seva walu bandu wa tolu walu lima ena kena itu matelai. Nungu chisu nungu banua. Dorongothi na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongothi ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Isa, me da mbele bwana mnakango. Nada baya? Osabi wala ki bakale fum ni daga daka yo senga nikilana da me da kaba. Ole malen kata-katalangan yo senga tu nikilana kisida ba na sotaba. Kuni lenga do betul lo te kisaranga no bika kitengore ne radio bulondo vata. Oi na program da ba. Mai na be long new. Rongodi ne 5 o'clock ne be kabini bo rombuka be kemdo California. Tini karuna single wuni bo romo e be kemdo e viti. Go be to konikina na Connect Fiji Care. Endona Caregiving Agency ni mo nito kay and Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikin o Mama Kawisi Bosay Line. Radio Bulondo Vata San Francisco. Because Kenda Vatamai. Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulutanga mimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ano matana lewu. Ulutanga ni toso kiliu. Wei waka ungeti ka dau wei labeti. Rongode na wei kavi ni tu siti ni sivu na tini karoa na tini kalimana miniti wei kemando i viti. Sivu na lima na tini kalimana miniti wei kemando i California and wei singa moniti. And wei to koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bulundong Vata San Francisco me kauti kenda Vatamai. Ila saboleh turun ken marama darbu ken ngone leo sip to weekend na tulen rosa ngabul kamala miniti anta wodi bilang cukup roi bo Danford dan bugni ken ba sabu itu weekend na rongo mai na ken bola usar nga mai na nonda bono mani biche na kabdi ben gravi dai dai e pedi lano bono mani don ben gravi abon bulu mata kabison we kan terasa mucu mai na kabdi ngani ko nge wosia to kan non to bitokan di non to matu pal lebungo na radio bulun do batene kabdi ngani ko no guaka her na enra ino ken garau mai male mani me Australia ubu lang sabule no mani sia mucu mai to ka ter na bitokan ki kemuni langi satal juga namun bula nangoni turaka nangoni sau baka nuni benakan beke muni anaka benakan ko bakata laki na berto na bulu lebu na city lebu San Francisco bulu benaka maramakai latileta na wanga libo benaka sabule no bitoka na anaka benakan ko bulu tapale mai rewanga merre buki na bonua bulu benaka bakata laki na be ono small baka nuni benaka Miss Buki Rafa o vambu to nuni se chugo bulu mai no bono mo bicho ni sa chugo talengo na korturanga lebu ke California Sacramento. Kaya kino welcome back bago nundi pinak tuwi kemuni no muni siya mo to kumain na kaya pinagani ko. Bago nundi pinak talaga be maramanita Bel Andy nagsabole bu kemuni siya mo to kumain na kaya pinikuha. Watala kini be maramanita sa katalaga flow Manila tui. Baka nundi pinak tuwi ni kemuni no bugin na buning garabi tabi to ka maramanahin na kaya pinagani ko. Bakatalaki na matubal iturang ita Isaac Manulebu kina bubal rambulebu na Manulebu malonda puno lamanu beach kina puno lebu merke kina bi matin tuta leso baka nuni binaka tu ni bikebunisa binaka na bitokan na ka binaka ni ko bulo ariata Christine Nangau bulo binaka binaka na bitokan jiguma na ka binaka ni ko turang ayan uskipa new lebu baka nuni binaka tu ni bikebuni mana korturang ke California Sacramento Bakatalaki na be nei pula tumbala nitu baga ni binaka nei binaka na ndo bata chukuma na puno numba di Willie New Toki na kai binaka ni kuwa bakatalaki na be tapale William Lalambalabu mai Cunningham atinai Eric bula binaka na siya mo chukuma sistema mai Point Reyes and California turang nita
lotin dingeitsa naka nabitoka na kabinanga ni ko fals territory manu wa kabina talchunga ve fals kanista we matameli malamun raw mari tambole binaka na siamu chukuma na bunonu vingara bitoki na bunole bu merke rendi ufa vakanu ni binaka wakatala kina ve malalanga besi mel waka nuni binaka talanga virtu na mati lolawa ne masin cheli dela kanto ndao sam mai te lebu wakatala kina ve ti maima waka dengu ni mbula binaka kemuni sanga talanga ngule tabu kina virtu na mati lolawa ortu siama sar chuku mai nambo walu mai hunun libu mbekango kala bola kambekan kele ni wanga waka nuni binaka na bugu de toka dia na hunon dobul teki pasi ala chukina na kabi binaka de bingarabi na yo pedela no bono monindo bingarabi to na bisi komandan na bunua era chuku sa kino erno rossi ni ni bono ile sa kanan tabu gerto na mati lolo binaka na vonga ni vonga ki nasiriba orto na turanga na itama motoriki na kabi na kwa baka nuni binaka tueni bikemuni na bono ni siama chuku maikina wasia tueni na non to bitokan se non to matu wale rambai lebungo ni bula
Masini vesema titunanga Angini vasundan dan dinambe bakuai Anggai kilani kosa begitu Lemanggu etarongia Kosa sesuka metuawa Kelanggu sama tebua Bonda baba kewangani berata Waktu mayan nunggu bakasama Menggunding-indingi manggai makan detak kiau Menggunding-indingi manggai makan detak kiau Usaba ka nanderubi wasi juga nunggu itu bukan bitan longgo na ngauna na sere. Sa dotu nga son to. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ko ka. Bata pa kanisa mo lang dito nando dito ka. No dito kan sing lal to sunod tangga ko boka. So ba sini naket lal talaga. Nisam Bulabinaka. Sema mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Tindi kina ruona kloka na singalebu ni tusi di kina borawai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Sere ni toa, rautu da kena wa tinda, daru senda benga.
sabiza na kaloko Kobunita kainong kuzina Pedova ni samada Itabalengu Dava nong kuzala Daru beta uring Daru main dua na tanoa Ramunu singa toro main na sere sere ni toa Rautu da kenawa tinda Daru senda benga Itabalengu ngi mataku saranga Daru kireya meseva kalai le manda Singani rawa kadinguya Nanon daru ngangandre Rungunu ya ni madangome puana kara Daru beta uring me daru main tuana tanoa Ramunu singa toro maina sere sere ni toa Rautu da kenawa tinda Daru senda benga Itaba legu ngi mataku saranga Singa toro maina sere sere ni toa Rautu da kenawa tinda Daru senda benga Itaba lengu ngi mataku saranga Mode manda tablegu Isa aulolo mayani Nomu koro ni ndondo momo sokota Dua bulu alenga Tabulengu nai tatao Mode bayabi me kuna tara kemba ivanda Daru beta uring me daru main duana tanoa Ramunu singa toro maina sere sere ni toa Rautu da kenawa tinda Daru senda benga Itaba legu ngi mataku saranga Itaba legu ngi mataku saranga Itaba legu ngi mataku saranga Bilang sebelum lebih tokan yang kami dengar rapi kita ini talon kita pale ya na radio bulan dua bata wele iya na kami bilang di kuah aku sabar kita cukup santar rumah tu cukup lebih itu tuku bango lagu tak lagu sombu nonon tamat timi na vika saya tu kina ya asing tu na bisa utak rau na vika tu seria na kami bilang di kuah tu sanruka san tu talen na Singapore klani lebon dan dusi yang go tak kaya go Bakatalang akin na vika todo sa ya doci sana singa talin do weekend taron di biso ta ko saborita kan kento to sana tos tungai liu na leni matu bale bena kengo ni ko na non to bulang yan buku ni programu sibina pa na 10 miniti lili lemba ya na kanga itu ni chukumai na non to programu bagamata no Vitu City do tan chukun na ya balatan di onang gay talata orto na Fiji Cancer Society Fiji Cancer Survivors ni posota então chukun na kumu marama era mbula todo como aí na cancer é levo na kena matan galiforms ndo nrau bakatata ya levo tunga virtu na marau miviti me bakanga ndo kile levo tu to vir na cancer ni sudu na sana tabuto matan papalang cervical cancer kena vi matan gali iya na breast cancer cervical cancer ana buna na chukina na vital no en andora ngone la kami gosip no pane tino miniti da bo bina kana kampa bina ka Lincoln Heritage Life Insurance kan do bulu ngotu no Vitu City ya na bimbin londa rumbula nenda rusa kana cukup lebu senda runu cukup lebu senda ru koto cukup lebu senda ru bala mode tunga enda rusa suret sarcunga lebu o ya na mati melak me weekendaru siang talindor na ria o no bugri bakasa mango na kau bugri ta cukina sa lelebu sarcu na bekanta merke era sakuta in sarcu kanon rumbula ale buru sakin tal taka cugo ompaleta na embaki sa dar to cuga ini kina abata kau kita tal taka endon na dorbu kito tu bata tunga meni tu yasa sama ibit engoni mandang abiau au ngai raina Sky Production en vida na ua sauti sa da katali tukin no na lutu ni bimbul au sa bangwa ai sa lenga tali turanga nei tang
eu kango ne nduindu na be matangali I kaya the weekenda anda sabo uri bina kachuku dabo uri bina kachuku bikim na turang na marama turu bukin ko nelo ke ka ni chiku na puno lebo merke sember chiku ni rao no muni status ni tueke re yang muni sate ka bu muni bulian to no muni policy and be company insurance ha chingo ba mimbi na Lincoln Heritage Life Insurance na bunango malata ko edingo mi kenda bo to bata sa rao chiku na to bol ni tiko ke se senga ke baka tiko ibina katalenga ya ron nge bitar taramai na radio bulun do bata ke baka ibindo no muni policy tanda radio chiku na lebu ni atura kana marama akauta chiku na rembula siya ni kito tunggu juga ningo menta sana mati to do menta pa policy seng ento la kabinang go menta da baka rautunga ni se singa to kan to kala lele besar ento la marama na ita mai chiku botura ba bulun bulao rahapore ta kame ngona kay pagati yung turang kundo la ko na to edngo na Lincoln Heritage sa pagati yung usar nga ko malata na tap nangona nga pagati yung akin na turang sa kata ko nga pagati ko na non roando musuket chuko non ro policy kimbale na funeral expenses na bikato ko kuando su liutiki sa kita takanga bi raw na non round musu chuko mai na non ro sente na bibula kau bangbuta na pagrarama te kenta ni sember chicken the robot chicken on the vital no chico bala tayo kau binakata siya tata endo lang na na sabi ki non darun bula sing ran indo weekend darun go ndor tugo ndor nan bula bakan do tu na puno lebo merkes ndor le ding we bit sebe o mati na do weekend darun amai nango nga sa luku dia kabinaka ndor ba rautoka ni se singa toko ba binaka lebo na biokan isara reach out search ngamai nango ngo lebo ra nangono sangke tega bulu kambura juga nikina rabango pango do lewutu nakanda do barongot so itu kuna kuni duren kiri kuni walusia no mungoni kiri so sapa chugo bango radur mai o cara leus tali tumba isin kena membal ni rasang lingir tel mai harga tu no sakir ya mu wal tel mandani dua apakah salah take udala dua tu kuna mu lago ike salitao kun lengatak rendolo tu ngabi ke menina katumba ni Lincoln Heritage Life Insurance na bunua oni narani me bulikin do muni policy na buku de baka sama batasar nga o apagare taka chugani ndo na ngauna leka sauti abotin kelima na miniti me vasa kana koloko gona radio bulun do bata San Francisco to talk about it tunan raki begitu when kabini singa two city and then Nada besar mata bebulikin ndo na life insurance policy may be Lincoln Heritage Sinang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkakil kabitu ni Agostita na 2022 o sangkir ta kasarabiri ni tauna kami ngaya kina magal ngaya sala ko mana check sengat tali ni pera sengat sarangan ni pera palilai in time saranga mai so tan tali warga tera tunda warga ko tunggo o sala lo bengo pam binatak nakambani binakang ko na heritage link Mona bina kasaranga sengat tali to nakaya bakatar tutu na kena baka na kena pepo wog ni tuta kami so mi nakila kena timir na vaka sen tu bi kena ila buli waya Minta samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri paling bula kakina kar taka kodo na insuo Baya saranga na buna the Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo manurusang bulka banewa kaya sa rona baki o tina policy gaya na lenga di ko na beba sa oray dawi mati sa siyanga raw sarana baka leo fo na telefoni text mai kina was seva walu bandua tolu 85 ena kena itutugu matalilai Sengan dina ni kara rawan na daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki. Erto satu waka na Divine Pacific Food Mart my Sacramento merto taladeani na nung ni boli. Rawan sara. Witartar ngayani ang taliboni diwan 21-31-11 Saibarua. Merto bagarotaka katalada may nanong ni boli-boli na nakinagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 21-31-11 Saibarua. Ertong garap talangan ikanalay waka sumburian ni nanomu yaya. May nanonoto stoa kinanomu mati ni katumba.
Beba kasar nga. Paniray do tokongo. Nakenay ray-ray. Dua nga na rupuni buni kau. Dua bayran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo Bagamadawa na toso ni ngauna. Ano ba yung grabe ni City Benny Raturla? Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simon na tinikantuwa na tinamniti may kiamo ni Maiviti. Ano ba ito koni ni Divine Group of Companies, Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco with Koti Kanda Bataman. Ai, kemo do bakando tunga mai viti. Sa baka matalaw na naman do kobat. Sa lemo na kemo do tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo. Da sa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurni bondo kenambele. Pai, correct. Da boleh mai ve. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maolimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na Maolimat, wele. Doko na nonda business na ngoli tau kay Amerika. Doko sa may. Do may volleyball na Maolimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Den rembeka na ngole ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sen rakin-rakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinui ngaw-ngaw. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rua na bima manione na kabini buku lulu bei kemendo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemendo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Tura kena marama tura kena ngone leo tina miniti me bana keloko serta rapa ena kavi ni bengkara betinta inta rongo tiki nonton serre ukila di sale lebu sar dau tali takar dau rongota na bengona arto langa tabe kita bongka ke ang ulo maser ko menu meniki no pansi pendene lebu malo abang rekai na kada siamu cuma ena kavi na ko batala kina bebi roko le kutu yang tidak sar kami nak kami dapat parau di se singa toka apa kan ni nak ketal ngai di bertu no mu mati law main chemistry lab and Cornby research station bulu nak seli waktu lagi di Paula Kurikata turakan di lau malo aku sita mai kandabu mumbula siti beni wanga tambu erneandra vernaisi mai Cornby via rokoli kutu apa kan ni nak tu ya di ena bukan namun siapa cerita cuma namun di biar kandi nak kevin ani ku waktu lagi di turang tal lendo ambuan romo malo usembi ke munu mantap waktu lagi di merawani tang rendini tong mbak lewu ke na nomuni matu vale na kevin ani ku singul dia betul ngaki na be kemani to saro ni be tokan ni cuma abi semai meratila ni bulu benaka Bakata lagi na be ndora tabol yang ngoi selai. Maraman ni awi mai kandabu meme tumbalan itu. Bulu benaka kebuni. Sing lu dapat lagi na be tau ko ini to kana singa tau kini meleni. Mai woodland badi tata rumbi sartu nggo na ate meleni. Bakata lagi na gobi. Senang gobi mbeka ke na tapatale. Wele hiyo nakatudok nga baka sama takatu tia tudok tu na maramo di nanrongango mai woodland bobola katoka ni Sacramento waka bina benaka be turanga weka sisari baka suka tau ke lebu di baka suka kaba turanga na baka sali wainu no mai mbuar siamu chuko mekina na kabine ben garaba dinai no weka benaka na bitokani na yakabi na ko di lady di bulo benaka na korturang welai bola katal tu na korturang lebu isu senga na city level San Francisco may Moraga Avenue sa bago ni binaka tu ni bikemuni bakal lagi na be ala na ka binaka ni kuwa ron maramango rosa marama binaka ngani ndaw kau na kaba berle wele ya baka nu ni binaka na buku ni be tokani na ka ni kuwa ambulu binaka elesi wong dan serme don bikin to na nogo korni ndomo mai berto na turanga na tui kamba mai kambari kina bugale mai kanda mubulu bina na ngol turanga tui kamba kapata laki na biketo na bitinani tonga na gaboka na lomani sana boka turanga ore ondo sam bulu bina ka Israel noa baka nu bina ka to na korbo turanga mai bitu toka mai tai lebu segala laki na mariji kerto na nomoni
Wele. Ia ondo vito kani chuku mena ka beni kwa. Mbulu bena ka wuti ele bale subu rambuku mbulu bena ka mbulu tamale. Antora ser bena numikin na be kuini jaba dokana singa. Andor na ser ni boka daim. Ele. Ya bako sabore takan to mata na ser ka melumu kani boka nananu Kemudian nasa gaya baka singile buti ko nang goso sa tol sa rabay kabi afternoon tea chikumbeka so rebu chikumbeka wait eba debani nei bola olombika ombito bati kitiki o chao semba di wili katan ve rosa ulamba ki no wili kitiki debani nei bola o wili semba di maroroya avava meu Vakavarawa, Banombalabu, Eruidiriawa. Reneu ta sereka, Nisolia mongumina leilewa. Sebataki, nomungoleami, kimuamua. Anomu marabi Borokana Utongumuna Nomu ibola Valeti karua Sangaindaro Nongungan muma Kiwan rabandra ngau neu sasuka Será maquena lomani matamu ena tawa nui levabi kalau ngata nomu bei ambaki lolo malebu mai beseni aksi kalau ngata nomu bei ambaki lolo malebu mai beseni aksi
Radio Bulando Wata San Francisco. Mekauti Kenda Vatamai. Mea taleda baka vida,
sebelum dibitokan ene kabri ben karabat tai singa dindau ku singa dindau data na ya simboya o ke debi kato do sar e kleki no ta kun robe mbua ke maduata rede bulun do bata sibna pa na 5 meniti ndona ngol lag ngamengo kilana daba anda sana bitokan di juga nikino botu kertu no merama da utotok no to bin karabi men no to no lomani within super cancer survivors na no to program boga masawa na palata dino kita lata anda bo dibena kana kamba dibena kalin ken heritage life insurance na boga no to bitokan itu kana ka bin karabi time iya sa to kuko sar juga nabi talanoa na ngononggo na bukuni kera bibi sa utagi juga nabi minsta ni matin tu lebra pango ye sangki tega budi di mandanga sampai kita kena bisau dasa kelabi nak kena bisau sahabat dori na ngononggo honorable Filmoni Bosarong sanon datuni general ali besar bos sure cuma sanggata cikor tuguno naturango ali nabi kaya ambil tek tukina tu na prime minister ya donggai kota tak bakal lawa menanggai mboli andi nabi ka ndo wa bagarita ka cukumai lebra bagarita ka honorable pasu don nata kata kabina kasar nga bagador non tiga bulan tempat kata kita okay ali ciata kasar na bosili buat turanga satu subinang sar cuma nabi kerai tu ni mero sana bisa umanta wata ke honorable asir non ki turanga naita kembali bisa unga lebra tu na bangko sang bisa ubinak sang nindu non tu bagan du tu don itu ya lebra cuma vika sar tuguna tak cukup mair nabi songko lebar bagarita katalanga morto na tamban bekar do wala takir tu na meram ka bostokin no Shamima Ali no Women's Crisis Center na sabe sa bagadingoy kino linto tambu ya main na ni tutu bagay liuli of the house sako ta kami kino honorable kosa may bisa sumita kichuko en ngonongo lewat tu nabalat tembakan di merama sa totolokin na bisa utak ya sabat ko ba na political climate non dubuno lamani biche na ngonongo lebur pa ta loma tar takachiko siya ta pasar totolokin na bisau sortu ko na senga na bisau saya tu chunga kartu barita kartu na songko kartu may babu na me form raukin na matintu o na so delpa orto na kingmakers dapat untuk kilekina abu kita ko bilang kita kaya ona kena GS nerto siang ni kila orto na reshuffle baga duringo nabi kaya we want consultation as we were in the dark into the reshuffle ko baga duri and matintu na vida na singa sauti baga ni as coalition partners they believe in consultation in such major decisions although the Prime Minister has the prerogative to make cabinet reshuffle. And we matin tuto to berbura na we reshuffle to dokon na last say Prime Minister. Yeah, kaya ko sa katulo wambekin on the Prime Minister me sa baga bakakin na bisawiya. O kaya to bakasal tegirani siya kambakan indo bakasal tegir bakani so bangana sa takata ngakina. And bukan sangai metusoy chikon na machinery ni matin tu and the sanga ni kila. Ndoro ko nabi ka bagarita ko Mr. Tagayo. We were not aware. We found out through social media. Our ministers didn't know about it right in towards the midnight of Friday, early morning Saturday. So yeah, we didn't find out the way we had expected it to. But to really, people I think a lot of question that we are making too much noise about this. And when this early this year, when we had the coalition proposals from Fiji First and People's Alliance, one thing that attracted most of the people in Sodelpa is the relationship that we had with people who are already in PEP. And one of the most, convincing part is that because of that relationship, there will be consultation. And there will be no consultation if people had picked Fiji First because of their bulldozing tactics. Ya nabi kabarita kada GS ni songo politiki na Sodelpa. Ya nabi buno sa ato chiki na nonto wital no. Ya nangono ya libu saraka sa ando me ndo tostunga kidi libu sa baritaka. Ya tunggo ndo nabi bolo cimbula.
mai na Gaza Strip daquela Hamas agora está chegando na turanga na lilu ni mati ni tu mai na puno lebungo Israel Benjamin Netanyahu ni raparetaka issues warning to Iran and Hezbollah rau kuni tobolea man rau sanga man rau bakalatila na be kaya do chingo dona tempo balang inge bakaretaka na turanga go bakangone or you will be harmed severely. And Bagretaka issued a warning to Iran and the Hezbollah to remain on the sidelines of the conflict. Lele sarang bosi kacu kana bima na lilu ni bima tintu lelebu and non to bura Rusia, China, bagatala kina orto matintu baga rapea and ngonongoy. Doga na kena boreta kia na kena kambitu ya din dona wanga bukan ni bosot. Dona aircraft carrier Mediterranean na gartung be pagretakan nerto matin tu taki nerto taka training exercise cinganga to wanata mai Israel indua to ko tadikin le hono bek na kanda to lewena na mati volu mai tanki abi pull out saranga mai na chuko liu ni nerto mata mai Israel na ngono go sabatu ya na kena vital no Bagretaka Netanyahu as Bagretaka Iran and Hezbollah not to try Israel or they will be severely harmed. As andol na tamani vos lebu ya Bagretaka ni kita na tu bagrautu me kita na defend tagatu na nito benua me kepaka indua na vesanga me na pakata gerto na Hamas na ngona dabangan dola kumikina kita na lakoyani na keni sau me paka saranga ndo vir taka chuka mai sabatu ya na kuko ni bolubosa na ngono go ase tos chuka na bolucho ya ka tugu ni sabi pe rota ni donan rau tolu sangabulu na roket senanga sa ubo luton vuka mana sana ruarua na ngono tapi tal no chuki na go sa kuko sar chuka na ivalu na ngono go sinkabo tiko ya santa bo de nga ni santa maruroi chuko mai buan don lewa pogar lomba pogar rebaki nabi kasaya tu juga nonton pura-pura na ngono go nama kacumai ya na nonton program kateraba na nonton ngono leka-leka mengo Yavalata dionangai velata na radio bulan dua vata Weitalono te kina na bika membaleta na nondon bula mai weira na kenandau mai na tambana ni bula so nasi na puniwai Rangoven na bana kaloko na Via Avenue 2 City and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanganiti kianda na kaibiti Amerika. Dendram beka na ngola ni kibalilo tera buku ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula kuani lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rangoven na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. E sengadina ni karaurawa na dhaka-dhaka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na rewa bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren-dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Viwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwa ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarabatalangan ni kena lewa suburia ni nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kina nomu mati ni katumba. Kasar nga o ni rai do tokongo na kenay rai dua nga na rukuni puni kau dua beiran ng tingit taki o Reverend Aminio Balen Rock and Rock
Tama kamay na nonto programo Bagamadawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Sibuna tinikantua ana tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. Ano beito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Bulldog Bata San Francisco met County Kanda Batamay. Turang kena marama terbo kena maneleo sir weekend na kabde bing grabe na mwani tuango na Radio Bulldog Bata San Francisco sibito ko kena pa na tili ko wala miniti and sabo di bina kana kabde bing grabe na ninda sabi siya mati gerto na marama ndo bing grabe dalon din na na super cancer survivors and kabde bing grabe and dai ya na ni sana ringa minggo sana redi kero bote kena waka go kero sa redi kemuni sa katal tungay ningo nabi ka nga bagareta kitsikuya o na kebel kan kuwa ni ersambula talinga mai en mati kile lebungo na kensa ondo bagareta kitsiko lebuna mati ninga tuguninga ni satu weekend sa nonda bakasan dalo lele balilai baleta ni sabo tunga mai vida na puno lele bu bambimbe suba oba tuanga lobo ni lasi batike nei kadiwa ya na puno anga sa lagu tukin nonda bakasan baleta ni tau sa kambinga mai na posong ko na kensa na imbulu-mbulu siya o mati saranga saya to may weekend. Ya, anda bawa di bina keciko. We irto na maramar to santo may pataringo chiko sibutan on the vital longo Mrs. Ngalo kena vita tal marama. Na we say viti sama ibu garita keciko siang sing kena belembale ni ado weekend nga na mati na kensa sa tarabangamay hoya na nonta sana baga dienguyan ni na buro-burong. Di na nga ninda nangay mati todo ko ya ni tabuchi matanga na bakasa weekend matanga Amerika na biyang baki na mati matanga ko na cervical cancer tukudi ni chini kandua na undolu 5 raw
new cases every year. Amerika mantanga ena mate wala ngango tugu nindo rota chugu ni vano undulu ramati kina ena via mbaki ena modern medicine saya tu chugu ngono go ke mabale sabi via lele saramia ena baka tutu watataki kena bingono sauti ke baka ndodo na bika baka reta kabiau na marama may nonda bulangi chugu na kabi na ni kuwa na dan rolili ke baka nangay pandundun teke umbek ke baka ndon se dalam beko ya na bika nga robos kina ron biadania Beken tadi kami ni bingkar rapi time. Ya, memang kan kini bakar rau. Kami misalkan kita bawa kami ni imbulau, kami bawa dia bina kata ni rau ni sulian ni ngono ni mital lo biki mami. Untuk program buka mang tahu ya pelatan dia orang kita lata, kami tu di song binaka. Ya Super Cancer Survivors, untuk bawa dia bina kampanye binaka. Na Lincoln Heritage Life Insurance untuk bitoko ni rau cikin minta mital lo cikin nabi mata rua kartu nama rama. Arto sando ding ita kisah toka mayo. Ando sakana kere me se buta kanon to vital noa se me ndolai bimanta kanon non to vital no neke ni kan bingkar rabitin tai semberan da kata taro en me citom boy non da kata taro en non do vital nongo. Ni ronde baka matal tike muni manta ni marama ni bei ni vasu bei ni baka wachi beka bei kena bei kama tela la imbale chike muni me ke me na kile ke muni rao baka binaka. To sanangai toso non to vital noa en kai binaka ni koni bulo binaka ke muni. Vale, bula bina ka tupe. Ni bula. Eu na ya vangu nga o lili lemba. Au marama ni wadi. Oi, samalo. Ai la kemba lau. Au basta nga la kemba. Por nga wadi. Au baka wadi ranga ni lebuka la kemba lau na o tingu. Kera usin walbeni. Na wale besar. Kera tiko engkauia. Ay cucu engkauia. Sabi na wale besar. Piwa la kempa to tukudi tu la kempa ko sala kempa to ko sarangar tok ngar to dawe ka gumbele buka na buna raba ka wache dikina marama ni wadi pasu wadi baka wache berto ando la kempa kembale sabi via matata sartu nga weekenda ena kabi na kanikuwa satangi chiko la kempa na kabi na kanikuwa kembali ke baka na lembala buni rubitan lo seleka leka ya saba ka tau chunga bikero na via kaniei ena kabi na kanikuwa ya lili memang na italno ki misanto rongo tu memang ni sale lewe na talenga na songo bina na Super Cancer Survivors ena ngono go ni raw ni talno takamanda be ke mami na no muni Although we kemuni na matingo onwa susubuli nga mai wadi se on no asa chigo boli nga suba mateningo na me low rate kine we kemuni se matagali cancer daba ya although we kemuni kena mbaki daba me dola bikin on dorbi tala noa na kabe na ko pambuto na pabure pa kasama chigo biso na marama ba rongo chigo mai na radio bulun do bat senga wala nga merke mai na pono non to pono lo mani wich kene bia sai buru tale solili Inaka oya u tawyo rurua na cervical cancer pata kena breast cancer ya tawyo iliu na cervical cancer rondo chinikandua sa laure kina bia na tepmate na cervical cancer ya na bata kila elak may biyaw na mati baka pula na nra sa to ngonelak may kinasala ko sa nga baka lilebo so nga sa getting na may sa chik lilebo na nra ito la ko may kin ero ni tawyo tu ro ni tu na matawa ena baka tulaya ena bebula medo pa na mataka uchukupul ngay vale undabno o ba tarano na kitin ko sa bakilani sa ando na buti sa chiko kino sa sin robio mo tabora ba tomboy na kitin o maniko to sa ribalimbula sa lilauray kasa taksarbio na bingare ko bunway o ba tarungi bunway man ta si bada na mati ko sa chiko lauray biyaw ya ngai tuno ko ruang na option kito na solia ay ko sana tingita ka nga sele sisenga au tunasarwa wada ke una senga ni sele
ke ko baka ko sana sing ni sele sana raw ngani ko na lenga tau ngai baka pinipina kata ka into na marama ni paung getiau ayo nongono sa laure kina biau na matengo o ngole bato manda na wai baka biti nongun wai baka biti ngai baka pinipina kata ka nona mbula into na marama wai titunga menga wio ko sangai ndo batu kai tur na buku o ko sangai le retiau sangai tu na biau na make chiko viko ikuna la ko ngai balimpula ena le rawati kina ikuna mbula talenga kina o baka pina kata na marama ngoni pa ndei te kinyau baka ya longa ngante kinyau mani ngone balimpula sa lengarat kau sa mbula mai kina ngo mena ro ndo luchin kan dua sa kautan kina nukatin ngoni lo re kina na tegmati ia na ngau nei lau reiki na bia una tevi mate na cervical au sa bakila talchunga na suvungu ni sa chikula ko kina na lam se kala ile sar se bokana dona buani tarwau ia sember mantani wakila ya santa woti chiko mai vida na empaki au santa urei ni lako chiko mai na matani suvungu na nana watakina nra Sanje ia semini mosi senga ni mosi sa rondolu chinika tolu se chinika ba ya rondolu chinika ba au sanga ngoli tu bani pula mele laurai mais Kentucky samber ni to kuna biau na madala ni lampada bicho biau na ngoner to vina katakina me to taran kena sambolo au ngai besi ni solia la ko batal na lebu ni posa untuk buka rongo da bere tau tumba ni renta tukuna leb sana renta tukuna ngor na ko bani pula na laiva baka lebu na mani ngoli tu no bangka rawai ya u baka lusia kita baka lebu na elab no elab no ponto so mi taxi no kan ba bini binaka au la ko ina tasiri au la ko ita lebu per na bebu no itali baka bitir tu la ko subai na lako tuna bangkaram pula na ngunuai boga biti merlek tarana sud ya tu saro lako wei kete ikia sangale tare mekin na sudungu kavamboti Sanjin ya au ngole punin tawa na ruwa undolu chini kawalu ngole laurai bani bundawa sa redo bunuai sabi na kato bunuai me sambi che bani bula lebu eu salei garabikin nanti sempre juga ya nunggu ngoli juga sabar rocu na lako la kempa dai singin sudi na kor satu no bunoi me sambi che bani bula lebu au tu na be bunoi o singni raw ta bagan dua o ya mo lako na kor eu bile singni sudi na kor au na numaya unyo na lako na kor pela isaba na waitui garab telenga kina buka biti be mataka u lako ti waitui be mataka be kan mondo lain dambe no waitui me saba no na asu eu sini reiva ngando na be sau na kakawa nuita kino bukan pauta ni nampula kina esen au sama ni chiko nanto na mataka ni singa tambu sa botu ngamay long bureng ngamay long salah men wananan au ngai baka sama taki na ndo na posa do tu prinsi au sama ni tu kuna sar turanga chisu eu ndo ronga da posa ngo eu baka mbau tatalanga do tu ni tu ni buna eda bakina na tamata kem ninga ndo teki bukina na kelo au na mataka ni singa au sa tu kuna na posa bon kelo au sa tu kuna talanga eu na boni nong bulan ko sa sulebe kemni muni da takiau beta na bika kawanu itakina ni nambula kina na bika ba bitio siang saranga ningai reiva mendo nambula e ko tamai ki yau endo tunga au sama ni ngir sarami ki subo verto na tavingu wana watingo sa tu na mai kina ni kada to na bebu sakio tingango na singa tampung ko mataka ni moni teo sana ko choi balimbula mela kiamba ya au sa balimbula sa lei vuru satu kona via o bunyuai oi kona ngai la kona parombuka na wanga kele mai na parombuka i kona ngai la ko kina ningono satu kuni kina via una
lakuna barombo kana nongo yengu sa tu sa tungai au sa baka sama taka ni sudungo ndo savata na mataka ya kapi ni baka nanu muting ni wanga ndo umuri balabu bisa patana ya nunga ndo ya visuba iya ngai pina kataka na kalo ni ngai takoso ni ndo tena ndatu na tamata kina kantana na tamata ndo tena na kalo ngai mataka ni buke lulu sa la ko no punyai sa le bara takbea mau baru te kina nongo ya na wanga buka mbimbi mai lubu ya na viwa na kaloko meu sana ngole mai kina sama ni ngole mai na mataka ni buke lulu ya la ko na wanga buka kiele lubu sa kiele tuna ambulance au ngole sarna ambulance di bani bola ono ko bana na nuti pun ya usana la ko nya le turu bani bola lebu beta di sa kis chuma ni bani puru au la kani le ta so kana sambolo ni kani sukungo urto musuka ndona tikini levena kwa sa katambote tume kitumba to bataleo mola vale yana karson bulga tolu chiko ni January ni roundolu chini kadiwa atukun mola ko vale yikun ga listala mai na karusa bukali mani February au sama ni ngole vale la chikul ibale na singa bukilulu ya karso bulga tolu karso bulga bani January sa tangir na telepon o bunway libu saranga ko ebe iseli o baka pinipina kataka kalo ni tako so tali tubu ni tamata sa tuku ni mai na motoka sa ngole ni ngori waro takiko la ko mai kine ban bulle au sama ni ngole ban bula lip ne karusa bulka bani singa ya sa durunga yani au sa lein tabuno i balimbula sa karusa bulka lima ni January chingaya mitakan warumbuka au sa kau sa leisele au sa baka bina kina kalo ena buku nona bi barau taki kina nabi ka ke de tako sopo tu ni tamata beten karso February tu mongarabi kina na kalo ge tako sopo karso ngapu kali mangani January beten no bambo to ya na bunyi wa yele na nona kila yau mai wana kalungo una boleh buat merama ya nuon tako so matanga bagala kada ka bidi bingar rabi tai nando mata non daru tinggal kala kan ibu rusul kawal minit mili mana kalau daru kota mata bidi itu tuh di bolingo we kan lomandi non da bulang ichi ko mana super cancer survivors au sa so na merama ko konji dan do merongo tu juga non ra talan noa non tu kuni alu tu weekend dan we mata urua non da bulang ichi ko na ka binakan ikua maram ya nu lili lemba maram ni wadi la kemba maina ya tulau tobireli una cervical cancer ona nga mai zangutu kinoya pagalele nga ronondo lucini kapa sa raba kilatala mai na ndona lampe sa chuki sudunra ko ratalo taga chuk saliado sar chungo abo bola kana non raseli entan kele subir talmai daro tama debi na itu ni bolongo ndan ngai toman no debi talno ena kabi bingrab den dai radio bulun do banta eu pedilo no bono bonito bingrabi ena kabi na ko na ngauna na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talo taka bo sing lu taka sa baka kapitak ne ka koni lo malenga sa tipin do munua e rauni boka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga di kena gamure na kaka na buwa balang hindi baka na steak gay baka loka tabi oke kena coleslaw surua o tatni gay lago bata na kena pie na bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa California e rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo dondo limono se o nga wale saranga lito miko mai na nomota e na dio maluma Billy Street waya e Santa Rosa California e rawatalang ani rito li dilibutakan na kemu katalo wasing lebu sa waka kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Nada mo sarama da mahuli kinin doon ng life insurance policy may Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil nito ta nagkakil kabito ni Agostita na 2022 o sangkir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila magal ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So sangkir liwara katera tunda wara. Kubertungko. Saya lo buat bingung kamu bilang tak
Kambani binakang gua na heritage link. Ngono binaka saranga sanga talento na kaya pakatara tutura kena pakana kena pepo wog itu ta. Kami somi ndakila kena timber na vaka. Sen tubi kena ila buli waya. Ndra samu kina kisi ni maron kina ngona mojuri paling bula. Kaki ve kar taka godo na insuo. Paya sarangana buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga e so mona claim na lo mena rusang bulu kabanewa. Kaya sa rona mbaki o tina polisi ngaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sarana baka leo fo mo na telefoni. Text mai kina vas seva walu-walu bandua tolu-tolu walu lima e na kena itutugo matelelay. Nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka romboka be kemudo mai biti ena radio bula tua bata San Francisco me kauti kanda bata do yan robina kana marama naita do samba di ba kusa ibe Yandra naita kita sele katalau mande na Orange Lounge maleka Kursan badi kata-kata binakasar tunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan kori, sono ngono santa binakat serengan akenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini boga singelebu, kitu sana gali boga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau boga singelebu se boga kabi, e bora uta itu boga mango sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda to identity, kena boga singelebu se boga kabi me bakana boga sekera. Na sui, ike te uteke roro boga lolo keina vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari di Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Kapotok weekend Rosa Bulgatolo na miniti me 5 na kaloko radio bulan do bata San Francisco. Dawo binagat ko be erto na nondo bulangi. Da rongo de chuko na italo no bimbula itu bang lebu. Au kila di lebu weekend da bulo binaga tu nang nongko. Enta siang ndo kila tu na musi lagu tu rumu tu so na weekend. Bo mimbi bir na marama. Rasando atal no tak mai de bikar lagu tu rumah. Ndo abo tu retu no weni matai. Yang da do bo binaga talang na bo ni bito ko ni binaka. Rando bito ko ni maiki no ira. Rando tu bola kacir tu na bingung. Dan tu rongo talang na bital no. So talang ni ando edo bir so na mati lili bango na kensa. Baka raya li talang o rando no mera puslain sartunga na bibuke. So rambiu saranga ra tata e pale. Se non rando lo mani. Ngo na vital non jin sara tu sa vital no tukina. En eka de bingara dai lili lamba non ta bulangi chiko. Maramani wadi mai la kempa mai na ya tulau. Ronondo lua chini kandua rabaritaka. Dorna lesu manta pali lai maramayanu. Na buku ni namuni abaritaka. Nia tobi kemuni talenga wa na cervical cancer na kene matai sarnga. Na ni sember no nia talo takamai. Na bingara bi tale tarapa wa na namuni tobi kemuni wa na breast cancer. Sen na cancer ni sudu ya evida na nomuni tobi kemuni na cervical cancer ni abagari tak tsunga palila yoni salantal en na bukun ni ken nga le tobi kemuni na breast cancer o ya na ronon dulu tini kaba na bingkarabi tabo so ni lago duru na chemo se radiation se na bi matagal bingkarabi bango matako ko bingkarabi musi to ko se bibi ya pinaka Oya u ba bini binakatak nga nakalo ni ngono may tawbi matiki na lore kina biyo nga na cervical ni sa tawbi mati na no cervical cancer o ya wasi ni ngarabi mo kimo sendo tal na bingarabi balimpula oya nongo zuru nga ni balimpula sa sele saranga don sa kaulim saranga na muni katuningon to ya saranga na katuningon Sama ita patal nga kini kaya nabing karabi vikemuni na cervical cancer. Ayo, sama hotel nga kini kaya awalay review nga bukarua wati nga sama hotel rin sa Pinak. Sa Pinak,
Dorosana tomada na puno ni saliado kino ni sa pagarita kamo ni sana leisel. O kemo ni sanga laku ilakem ba siya ni sa ni sali sumilakem ba ni sanga may pagarita ni sa yato may lubu-lubu sa ponto saramay na ambulance o ni sanga wala saramay na boling bula lebo isubo. Dito mo na matano mo ni talno. Saya may panimbula lebo isubo may to check ta kinyangar to taraya so na sambolo ni kanisudong gorto mos kayaw ibale. Sangay tunabiyaw karusan bulu kalima ni February meonga ingwale maikina. Mani thala na ituba ya sa takos na kalu karusan bulu kabanga ni January sa ungir takiani mongwale maikina ibalimbula. Au sa mani engarap serna ba balimbula au siya ngatal ni ula kuduruma na kimo sedap. Au sa sele sarna na karusan bulu kalima ni January. Sa kautan kinabiyaw na mate sa watia sa ngai sulinga biya untuk anak wani kau dan pagi ngai sin kilase boni ka fini dabo o mani ngole wi puni tawa le ba bulan no puni tawa usulebe ta vingu me ko tiki mani pula metaro ni puni wai abu boni ka fini dabo ka suli mai biya mo mai ngunu ko sa ngai ba ma bi ko ya soso mini kimo ngani kimo Iya, susu mini kimo na boni ka mo mai ngunu ko Kena balik na may nangona ya me adobo maingo sa o tiroro sa eli bokan dobe ke muno ama tiroro ya. Ayo. Na cervical. Na katuningon na kensa ni katuningon ba kena kensa ni sud. Sa ni suzu. Sa may kautan roro. May nangona ya au lay review nga bukan tu atu kunibeyaw. Nangona na lang walen kine review. Pe puno icho sai sangai tukuni au nangale vakabia au na pingarabi baka kimo. Ya. Nangono satu kun manteki na bia au pingarabi baka kimo ni sa selot. Santa puno bani pula sala itu kuni bia au wai tukuni bia puno ai. Oh singrau ta bukan dua au na singni kimo. Oi. Puno ko embala taba. Na kimo ko rio ndo ronga de tukuni ndo mira kina na ulu. Iya. Aku ko ngani wetaru bamba matua mai met sa ko ngani wala beketa ro kimo. Ware vya ubunyuai ndrende tukuno koya aidha yuko na leo koko yuko tukuna vya uniko sa masulaka na nomole mai ngarebe limbula utuna hiyo kanti mitozo ko ngori bada wasi na makina na kimo usinikila nyuna mai kimo ngai tukuna vya ko esenga yuko mkono la kifuruma na kimo beta na channel ni base ngarabi viti Oti nono sa suka kinai vale sa ngole mai checking tale au sa terungi bunu isar ayau nangai kimo nangau na vaba tu no ko senga iko sana senga ni kimo anjen au tu waktu au bare di bunu ayau tu neda sa kumburi si biau signi kimo kati andre tu no ko senga iko senga ngani ki sana senga ni kimo au tu no is pina ka lip te ku menang na au tu stanga nang klinik ya me ado me ngo se ngatalen yung ngoli manin bula me ulo rectale se mo vakila na mo si sendo mo ndana ka mo vakila na sa may kautani na suzung o sa may bulang-bulang binakasar chuka ningo ngo sa ikabanya baki na ko pambulay may na kautani na suzung sa kabanya baki ngo na boleh buat meramayan nulili ukilan ni sa bulong-bulong binakasar tunga kaya kanan tu mantangan ang bogi kemunutu mantangan na kemunurere ito mantangan ng ngoni na to kawai kemambali sangai ese tomata la njino chuka maramoye ya bekemun nabiyakan ruwa bagan to na matangali cancer ruwa na matangali cancer lele bo na daburo-burong ko to maramayan Okala ramaram bagangan laki ang ramaram kuko binagan jinay ramaramayan yan na cancer ni sudu kena cancer ni katuningon ya ruya lele busa do give up saranga kina bokoro ronda rongota lebu na bunuai boka bici lebu rando so amaramar do suliwai bunu anda pala kobo tu mentar rawat tu kinam bulu mata-matai satu weekend teman kana cancer apa kan rere su mentangan anda ulah ko limbul anda buku di bakasa mantan sandorongot skumai en bengau na sawo ciap hai bei I maramayan na to bitoko ni mai vale mai tau doko na bitoko ni balate tu di bangko
na matanggali mati bango tungan rebi ngaki na me rando toko ni kenta pina korang o cinta bakatala aki na lewin nanda mantubal ya na nomu ni mati ngo ni zap ya suara do tukna bango sa tepi o mati ni sudo sa palata tundo toko mantanga bakateke sa kota lingai vararabitiki na ngumbula be sotal siya ba munuray so do baya do kay mandua tigi na mantanga ni satu biur juga mati ni so do buni tigi na mantanga buni tak na baka sama goy sarang gendo wakir to nga baka malu sarang so mantanga nangono baka sing doli kilata lor ndi wachinda baka bi ya na taru betaronga oke muni baby na vito ko ni mai vale kerto na we kamunu na buku ni kena satu bi kemunu tu ruan na cancel lebu maramayan naka leo ngono sa tawi matukina au ndo wala ndo tunga na be bono ke de ndo la kutukina na bangarambula balai ngoy bakapiti sindo ndo to kunya me oya wala ndo tunga au sini ndo rede no tingu me to kunya yo ba bina katang nakalo ni ndo ba kandi tekin ya usuli tunga na yalo koko me ronyo la kuzuruma kina na la sino ko raw kung nangaw na sa ako men ko bakasa manam mati ninda rongo da ni kensa sabi ba mati sa chuwa libe ki mem namaramat daw lak may biong na bakasa mini mati aw do so nangaw no sandaw tangi yu sa baka reda tu na mati sa tubiya aw ngay daw baka binakataka kalo ni ba koko tak na elong aw sa ngay daw na bakasam taka sa ba na da ni tebor e bia baka laylay tak na kalu ko e baka bauta mo sa tete kongo au sangga indaw tukuna au daw puasa kina suzungu nangon si tep matukina baka kina daw tarana kitengu mo wasta kana mate na cervical cancer au daw tukuna rongo dia usar may babinag na numoy ko mo na kautatane ng gumbula jina ni sa may besuk tuna bon temat ya na kalu baka bauta chiko ya kalu ko na baka bulayaw eu manisele raw na cervical cancer au sambula mai kina wo chibitan dan pakia au sangai mai sele na breast cancer na rondo lu chinika diwa au na bito ko ni be no kule ni vale au sini raidamento to ko ni wale staba kina lebu na kandrendre kula bakala lo mau baka bini bina katanga na kaloni daw baka dite kinya ba ko tikinya verto na tavingu au baka bini bina katanga no to bula yandu ndo kelsar na tatim nando to toko niau to tura vitiau nangano sa may kadambotikina na suzungu edo ba news abio tipo kabal nimbula meso tu mengo baka binibina taka baka lib nando to mbula nir to toko niau na nongo garat Bilang sawa lebu wambote anton itakele lebu di ni bingkarabi oya menda do turra bitu na pambimbi rasa do te matewa na buna uda buta kinango do mo tuku na ike endon na we kangu bo leka saranga ngono saranga to bi ko kina na mate ni sudu angai tumba na to ta ngono saranga do me atukina na buku de bakasa mo di bingkarabi ke na bikato do ngoe eu pambuto na pabure bakasa mo chuku bikenta enda do vito ko ni enda rogo do chungo ni bibia siaka ni tuto ko vito ko ni mai be ko saranga do do me to ko no chiko na ko ba kasama sa sapa nak sa rawa sinambula na ngono go be maramay anu siya wala nga lindu lele bu ke do vital no an wasiningona ni no do vital no ike na be mata o rua mai virtu na suba kensa sapa bo se to viranga indu ya au be au sanga mata ingo maramay anu ito po sarang nga ruo na matangalikan sa otsi nga indua binakan sa otsi ani andua tale bondo mai marame anu me coach kenda matanga ni kina buku di bakasama go ele na marama rabarong chuka na kabina ni kuwa siang sarang ni se tunon rabakasama siang talanga ni kilatu batalo kan go siang ni do weekend do enta sudumai menta na makatu mena to weekend mabimbi na kensa ni katu ni ngone na kensa ni sudu ya tapos so na kena vakata kila ve ke monumanta ke muni ni lako ruongo na mati ruongo na vakata kila ni cancer ni sudu ya do ke muni mai ke na cancer ni katu ni ngone sen cervical cancer mera rau ni rakila
oir sember ni lebo nenta sarani baka wili ketua na mona liba o kemuni ni lako tu rumah saranga na ndre ruango ni baka ti tegira manta na tapo soche wen endondonu menta na baka dor tu so matang nangon na baka ni baka retak ke baka ni saba kilanga me saba kai so la buram main na sudu munise so seta ni ba matala matikin bato kemuni nga ni naran baka ti tegira marama mulata siang awalangan yo kemuni na marama to bi kemuni na kensa ni sudu to bi kimami talenga na turang ar saba mata logiki na suara bosa ochi en baka samango Pinak. Eu me bata kila ni se bikal ken saya wakila ni lak mai biau. Saya ko ngana mati boga bula. Sa sibi na ken daula ko ni ngone tebio ki na ron tebio tu lo maninto na madawa. Ye santo la ko sarnga baga leb ni ngone daula ko kina santo unta po sarnga baga tua. Ni leb ngani nungko apa la na leb ni kena taso ko mai na kandra. La ko bata sona sala ko mai na rasa gete na mai. Ever sarna una sapa kami samboi va sarna nandra sanjen yana kilo wakila ana bata kila sarna di sa odi wakila mai wekem ni labio kan lomanya au kila na mati ni bula wekem ni na marama era ni tolunga kina bana singa ana kang au sabe tur rautok na ngonongo ke baka salin dona madawa sa eto wekem ni chuna turin rampa labu sale ngete na mai se sa lebu mai puli na mai nandra weke ni na marama ya sarangana kene bogerita ki nindona leng ka saya tu ke baka sambala bu na nomu ni mati ni bula ke baka sa sibi na dona madao so sali rona madao ya sarangana baka takile ni sa nondon mo ni sali lo rai saranga baka buni wa sebe ya no bika ne baka di taga bikenta no kando lilia na kabini vingarabe de dai na kene kerua o ya na kensa ni sudu au sa bogerita ka wekenda na turang anda barong chukumai siang awalenga ni ramara to vira na kensa ngo o kenda talenga na turang di ba matala matikin so na kede baka takila ya do bike mo ni maramayan pinaka ya na bata kila ya mai lubi ya ondo ba kila na wawale kani bizo mtambango imuri nandaku do wale mai kani wondo mongo bango so no ngone santo edo bio mo santo kere ndo itu esangu mendo masirata na takunguni woti sa bitana ngone au sa do partara na sudungo lompaka na maten sudungo santo re salak mekina na sosoko patake nandra pakanandra matin ra lolor sa bitu rumah kitu mai nana kinandra woti balele au sa bakila nala monggo partara na sudungo sa taura kinanalam na bude ya sarana kile baka kile beke mni beke no mani ya na bude ngo esianga pakan to ni mosi esianga ni mosi na ke sa lebu na sudungo na lam ni tumbu chiko eu sengo ando ni bakila na mosi mena ngau nei te mati tukina sudungo ya ba sa ngau no ngolikina wekete le tara ndo na maramai ki aku ngai le kadampote mai kina ye ningo ne kadampote mai kina ya sa kampas wa bakatu na rampani lingang kungo na bunai kampas na sudung ningo na samber ni seli na sudung dengan satu matu kina sa tamani pudi lip sana na matani sudung sa tabu ki sa mai chiko iloma sa bakan mengkar kina sudung gantu nama bunai kar kina matani sudung sa pulia bakatan serangana sudu na mateko iya siang bantu ni na musi nazo bonga iya siang serangan go bakila na musi minang unai kadang potik ni ame do misalai garabi wani bula misalai kautani nasu bilang sabule muda bitokan na radio bulan dobat to bitang lochu ke maramayan lili ni boto ko bekenta ono na miniti me liman na kalau klan saya do to bende utu tini ngau na do bital no raboreta ka go ne baka kila bike muni na marama kento talanga na turang ke baka saba kila chu sa tega wawale da chu na tambamu kede kerua be ke muni na marama ke baka sa reta chu sa mumboka na sudu muni sala ko mekin sona nra lo se da nana ya talanga sa bata kila chu se sa bubu di chu mai sa senga ni mosi sa kena ngono to tolo to undua mona ngole balimbula ni baru cukup meta pun ndor bitan lo na kabi ngani ko maramayan wakan di tegira mandana marama
sarang kay rongota baganduan ni bakamanta so rongota na no china ichu sa ukila kemuni oni sa parte mi bolin bulno to bikensa na loma ni nuing gawa ya moni bagandi takamanda vir se daba merda kaba na ngona saranga era sotaba kinandrendre baka lako do rumo chigoya mera lako bana woi baka bichi se mera baka don i balimbula se thabon beka endo ertondo baka rita ka bikemuni Cerone bagan di tagirkina arklan erto toko ni kemunikin erto na marama mai na suba cancer survivors na kaibina ko Naka donga guita taun donga gu kerker bekem ni na marama bekem ni na sarsar chumai se bekem ni na barorong chumai kosaba kilangan ni sa tani na pagaraw niya ngom na sudumo se na ngom ba maramo sa bakilani sa senyo ko enjin Kako sa ngoli banimbula sa lilaurai sa tukun main sa chukubi kuna kiansa. Ena maybe kuna yalo ni rere kena loma tangkaya sinu ngau. Endo na kau biambule kem nikina. Ena single bina nikua. No tukun bikem ni nikua bando ni rere seni yalo lai. Masuta na kalowi me baka taunde kem ni pa taunde takano ni baka bauta. Meroni sulle bikem ni na baka tulle wapi naka ikuni ngole bana beka bangarabi baka bichi ni ngole ngai balimbula beta melenga rabi balimbula me kautani na mate kautani katengon kautani na sudu me kautani mate beta ndan lenga rabi baka bichi ndan ngunuai woti beta ni ngonde tuki na cells ni cancer era ni na woti bita na mbaki ni okwento woti bita na mbaki ron leus telmai na matembo rani nangunwai na wote na bula tale mai na cells ni cancer ya sakene wali binatan nga ni ngole ngai balimbula moni lenga ravi me kautani na tikini ngumni ko sa laurai ni sa to mati me rani kuna mbula binaka talikin ya baka binaka kina baka lebu berto na suba cancer sa pai ko nangau na usa sele wati mai kino ya sa mai tiko bole bale na sangu mata wen rendre saranga nyunda labeta kidaki sa nga nakakede usa na tarai lingangu mawi o toothbrush kakede lingangu mawi na lingangu mata wen bimbi saranga rendre ni kame bude ongo baka binibina kataka na suba kensa sapai banungu mai thuru na songo ondo ngole pata kirto ina pool na be mother wale pa ko ayango na be tu city ke na be lotu lebo gainda ubitu na kaloko enda tu na ni tu presidente sa lo tengalo vanda storm or rain e berbodi na pool ito na sinikilana patapata se dab ito na lago na pool ito le ba ko ayango beta na ba ko ayango e binaka kinane tombula eu na ngono sa lako chikin le ba ko ayango o reda serangan na besa ulebu kina nungkumbula ko na lingangu ko ento ndrendre ni abala o saya bala tarawa o maro takatal nga nungku mai furuma na songko beta nyundo mai marau kina na tapi matengo menta ka kunto loma oda senta to rarawa menta thundu se lib na kami tanto baka sama tak menta stress tumbe ka kina sedap untuk talita kana ngole mena songko beta nyundo mai ndrendre e ko tatani be onto nei dola bimbi do mai be maluai pat kirto no nunggu toka ni new reda ka bukan bote ni kito santo na bupale era buku mati kito dui la puturuma o baka pinapina kina baka leber to na suba cancer survivor o baka pinapina tal nga baka leber to na bula broad ena nortondo sponsor mai nortondo soli kanilo lama mai ketondo mai be studiaka be ko yaka berna kindi be na community kana baka moko sotal na kabaya bet kito sindo na baka tambu sindram kito da ka fundraising wabini pinaki na berto new world na nortondo sponsor tal na mai na kani groceries ketondo ko taboli beir tawi mate turan tabu tu valer sini raw kabinaka erdole sikobi kina orna keke itu kara bisuktu na tawi mate ran taboli vale babini binaka berto na wai nartondo ko to mai na wai kitondo biko kintal ngai balimbula bir na tawi mate
era tu panin pula tu mati tu na cancer but care na kidney pakana madango moniti kito ngole na urology le relaurai ramara ura baka pinakataka na bigi ka kito ngolean kito kota na pakana Pure Fiji to na Pure Fiji na bika to sponsor takamai kito ndo kota me kito lebih sulia kapag lolo man na bika ndo sponsor mai kina na pi kampanye kibe kito na subakian sa sabay pa. Udah boleh usar. Dua tala kau di biaya berita kan si berita menonton program bukan kau bilang di kuah. Nunggu na mata bulan ko na Oktober daw mana cuk ni Pinktober. Pinktober ya. Kita daw bila ko aki boliki na lay bibakarara mataki kita daw ko to bagay lolo meso naka pakaki na bir na sponsor bi kita bagay to na Fiji Times or to Westpac kita daw ko to chiko na bisikete kita wabiyanga na cookies lay soli bagay lolo mabir na daw sponsor may be kita bakay na kina Bake with Love. Bake with Love. Dan nunggu tetong habir non tahu bakar rorong tumai kuar sarap klani sarap toy mati cikor reda cunda kala ko ban pula. Se kuira se pula binakatu. Mera ba kilangan to na bata kila se ke dona da bangai kila se ni o ko kina ngo rajina rakila irkin. Sarap klan toy mati mera ngole ngai ban pula. Bila sabole buturan ken maramo do ken ngone lo bambot sa tabi ken no program na kabi daga di bengkra bade dai bagu do tale do bagu di binaka chu berto song song binaka na super cancer survivors we karo di matawa do chu na bulangi tal no tak me biken na bika lagu do ruma o bambot ni na bole chu na non tambula na koko ni mati tovira ya era mbula maikina en ngati ni lonra na bika lagu do ruma sa bagan di tegi bikenda ko sa kilanga mai ndona symptom leilai ni ndona ka sa tega bu mesenga ni itau do ko mena non dambul regardless se senga wala ni kenza to vital no chukina ko ka to chukina programu o ya na ya balata ndona ka italata kina kampani bina Lincoln Heritage abambo te senga wala ni kenza na mate daba nga nyo sa kilanga na ngomu ni sa ndona ka sa lenga kina sa bebe binaka menda sa ndo ngole ngai bolimbul non de bola tambutel ngai bokan di tai kenta ni sayang ngawir na dabo irna buni wai we ira sa tebe mati kembale irna buni wai era suli saranga mai mera mai bingarabi ena bukun da suardo bango tongol talamanda be ko na ndo rengo ko na ndo suli wai ngo ko na ndo suli sa tungo irna buni wai sa certified gitu sa rasuli saranga mai mera mai bingarabi tu na bukunda bakanta rongo do no keder maramar do moi bogitabi en we akabi ni tu siti na radio mbulon do banta era mbula zake mai mbalat ni dab ni rangole erle rongo do ba salon do mai buni wai era rerembe kana mateni ngono mateni dar rongo kana kensa satara bangana mati ya bagan di te kendo chiko o lili en akabi ni bingara bidin tai sa mbula zake mai na runa kensa liu kensa ni katu ni ngone ke na kensa ni sudu kembale ke sa raube lilo ya ke ba lago duru matal chungalan rendre ya baku kona wekang kilana dawa ena taun daku ni rendre ngore ena so tabi kina nambula ke baka salam rio chiko ange baka bimbi chiko baka warra taka chiko nambula bwana kelo o ko sulia weekend dar non darumbula round der me bi rai chiko kina na kabi de bengara bidin sa tabi kan on program kan da bodu na katale baka dua non da bulangi maramaya no lil no metal no sar chiko baka donu weekend ena kabi de bengara bidin ser tarabango dona numi chiko ni kida na mati law benaka mana kesa suba cancer survivors kemuni kera na cancer survivors na ngono go kemuni lag du ruma tu nan rendre anu itaki enda masu tigo na no tolen matu palle ni ya soli chugo na mbula raw na mbula me raw bagali usar be kemuni na ya kai na kan ben gravi ende dai Nanumi Kongo endai sei kemuni na buni nongumbula dake mai
Saladina, Senani.
senganina lesumai Allah saladina como samai ngole au kerea kasar nga paniray da tokongo na kenay-ray-ray. Dua nga na rukuni-buni kau dua beiran ng tingit-taki o Reverend Aminio Balen Rock-and-Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. And bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Sibuna tinikantua and tininamaniti may kiamo ni Maiviti. And Veto Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco may kauti kanda Bataman. E senga dina ni karaurawa na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kandau Dren-dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nom ni boli-boli. Rawa-rawa sara, we tartar-ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nom ni boli-boli, ena kenagona totolo tua-tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Ono Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonood to stoa kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungode na bima manione na kabini buko lulu bei Kemando e California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. En muna nga una na lewu ni nondos
so enda sa senga sarangan nikila na tabu menta baka talau taka buka singile utaka sa baka kapita ne ka koni lo malenga sa tipin dono munua rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na jibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonta bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ka kena kozlo surua otat ni gelago bata na kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California e rosaranga no direct message virtu giringa kina vitu sai vitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga le tomiku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California e rawtalanga ni rotoli dilibata kan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Nada be ko marota katiku. Senga, esan dondi na marau kina boga dingile wo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati ko nila wundrang-reng. Baleta ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu to waka tapia. Sa tumu mantanga na numundrang ay senga tu na nontu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin dua na nombu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiku-tiku ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasai walu, walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalai. Hey, do ba ka tolo tiko? Do saya alam pala mo din Sebenarnya mantangan to boli-boli, gaya utali to ni stoa. Tolako. Sa niya ako na stoa, wala ka tunga ko malimat. Kaya binaka ni satu kit serangaki na nakatungan reba, may paleta na nato to ilalako. May binaka Boleh roti kari bateni kina. Datu biruto na bisi nga nakari mateni, it means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga nabukas sagile mo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw tubega kina do na ni matubale, senong do boli nga ba ka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda unrendre na kunea. Tu raw talaga ni kota ni nomu ni boli ke ba ni tigo men na Marine se Sonoma County, kandendre nomu ni vila baki, vitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena tuku matai lalai. Mau 5 25 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseani. Tandra tuni nogu venga una Amerika ausana mutuka Maludi kina nambula na bura bua Dende ningula mai viti au na duma Wasai wandua vitu deki bukina Deki
Radio Bulandovata mekauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseayani. Jila mai se mai nambi au livali. Tau doko ke na racing, tau nu ale se pasavu mutia, tangi na se re mundu waro ngobakia. Na vindere nambi au livali, jibaru ke kusarabike, limonali maliva waselakinia au lenga kwao kwe buvaya wanzina. Madala tule tuve yata yaki urabu Ibalui ruai mali walal Wilimu ni kena vitana tanal Sigoro via nindu saravia me ke awatoto Chimbi na libo ka kumulo kuru Kuru sobudu na ua na ua mandum Lai tubutu na kalobu Tuliva matata tuai tukutuku Na sosongo minila wala wali wali Etawa toko kena tukutuku nzina Kamukambura ke wata kenzina Vingi richi na wadi wariba Wa mata kunzina Na watoto ni ngau na ya konda ke sirin sa Wile kene wakarau na buli na lo Duyandra Lekuwa na susow Gulumi ang gata na pipa buli di melemu Tubaki atola via wanzi ke via Nentu buro magsiso Na vindar ang deri nentu kia wa Na isu soli buwan na biang
via tolla via avanti che via e tu burro magci so e vinda rendere in tu che va dai su soli buona via wanne mayata timbi na livo da come no puro so budo no e mandu lai tu na calo tu e divo matata tu nai tu timbi na livo da come no puro so budo no e mandu lai tu na calo tu e divo matata tu nai tu Sa boleh turun ke marama dar boken on leo bogo lang tak chuno bitokan da kabi de ben graba tai pedela no bono monindo ben grami bi mamando no weekend na 5 na clock okay da sa bogo de binakan di sanda rongote din we talno pat gerton super cancer survivors bogo de loman na we talno ya na kabilang aliku na kangan tagale kila ni tonda kunin render do sotaba le weekend to bir na cancer en da bogo de binakan der sambula da chumekina ya indua Radio Bulan Dobat and do ambito wat talanga weekend na programu mentando bakata kla mendabe bakata gidaiki na bombi bichu ko weekend na itoke ndongo na buru-buru ni business awa ba rita ka chugo ni andon na no gitokan di bole kasara en city level San Francisco awo bola ka ni kiro ya do batanga mai lu mai bakale lepiao era toko bola ngambe no ponua Rabing karabi mai New Zealand jarangole saramai rongole mai bobi uci ni Amerika. Untuk nanguna leka sauci. Rolling dollar apa kina non tapu noloma ni ubicu ya andon kampani tokan rukuni non to kampani lebu ka ya tanah talcunga na Titus and Sons. Na tani turango
taltalatai Bonromo. Vengarai volen city o San Francisco. Kau ni oce ni bida ni tuku ni bebole ngon tana rongo tamata. O ya na italo no na katalau. Ke Luis Ulimbau anandro dorbo tal te dinra di pakachuko ya na Planet Fitness ka toka mai kornibe wambo te ni popola katal chunga ni usori ka sa ngo induanga virtu na business ka di chuko na ruku ni company na Titus and Sons Limited and dan kai rungo tamata na kedi talno ni gym ken vika sa tiga wuchuko and ngonongo mai na non tapo no mani bicho rongo chuka di ndona ngona leka talanga mingo san tara chuko ndona complex wakatu na shopping complex sarnga anda rede tunga mai lo zala toka na Garden City watalanga kin ko norto chuko na company lalu levu na The Mod Brothers o ya mai lo zala ya ndapo budi bina kini sahabat tal tu anang kacini sona wekanda ratu en non tapu no lomani vici en buku ni vaka samongo en dan ngai rongo de chukani ni uchinga ai vida nei tuku ni bibuli ngo kakuni ngoletani ngo na radio bulan do bata non rovital no chiko o Luis Ulimbau andon na turang tumbula ke mane tulau ke rupeni mata kimbau ge nama ka chukumai en ndo na ngo na lek ngo en radio bulan do bata na nonda viti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka romboka ve kemudo mai viti ena radio bulan tua bata San Francisco me kauti kenda batama Nei Rongo, mai na wali songo nei Maolimat, and a radio bulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika, na dalo, na bisikete, na rewa bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau dren na tutu beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarabatalangan ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kena nomu mate ni katumba. Isa, meda kang beka na kango. Nada baya? O sabi wala ki baka lewe fom ni daka yo senga ni kilana na meda kaba. O lemban lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisitaba o nasotaba. Kuni lang kenda ubitang lo tekisarangan na bika kitengore na radio bulon do bata. Uy, na program daba. May na bay longan niyo. Rungudin na 5 na kloko na bay kabini mo rumbu ka bay kemendo California. Tini karuna singile mo ni mo rumay bay kemendo ibiti. Ngoy bay to konikin na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutong Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikin na o Mama Kabisi Voselani. Radio Bulando Vata San Francisco. Mikoti Kenda Vatamai. Ai, kemundo bakando tunga mai viti. Sa baka matalau na namundo ko bati. Sa lemo na kemundo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibondo kenambele. Pai, correct. Da boleh mai be. Uy, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maolimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be? Na Maolimat, wele. Doko na nonda business na ngoni tau kaya Amerika. Doko sa mai. Do may wali-wali na Maolimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California.
Andrebe me bakarita kiani veke mundo na South Ena Bay. bona ngau na lemo no ndo so enda sa senga sarangan ikla na dapo menda vaka talo taka bo singi lu taka siapa kaya kapita ne ka koni lo malenga sa tipin dono munua e rauni boka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na jibgina me baka na karitua waraisi na logo palu sami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabi oke kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California e rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo don limono se onga wale saranga lito miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California e rawtalanga ni rutoli dili botaka ni ke mukatalo bosing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Sa boleh menebitokan na radio Mulun Dovata na kabiri bing grabe dintai sa boto ko bikenda rusa nga bulu ketulu na miniti me ono na kalok au sa bori taga chuko endo na kabina na rawaka na burongo daronga da JJ's on the park e bitu chuko na company toke orto mai pul taga chuko na orto ibuli na onto salka kambura kita langan ko na toke na radio Mulun Dovata na JJ's on the park dua talangan orto na Divine Group of Companies will chicken Orange Lounge ke na bunga talan to kampanya na buno libungo merke sakani wil taliki na vei matangali kampani me bakana bulo Fiji na connect Fiji kenda so much ko ve kenda oya no to rongo man pe longa new na be rombuka non rau chiko Mr. and Mrs. Bosailangi me Sacramento dotala Angel Home Care na Miss Dolata chikungo Berkeley vida tali doon day Miss Vinnie kapag talaga kinando talaga day marama na itali no Gibbons chuko talaga may Santa Rosa yan bay company ni home care kapag talaga kinando bay store na Kandabu store sa chungo na Divine store may Sacramento kapag talaga kinando Lias Boutique Tongo San Rafael ya vitalo no chungo na buku ni kena sama itu star chungo bulan na bulan lewu merke ya ndo turang ga bagre ta chungo di ate ga bulan ton gymnasium ka na gym na bulan ni baku koyango mai kornibio bombo te video chunga era di chuko na ngonongo klani chuko na USP gym na gym man YMCA man no korturang lewu suwa baka siang nile buko baka ko tunggo weekend de merke ndage lak ngai de biasa ni ngoni sala tunggo sartuki na gymnasium dira kan dibita na ortona salvation na amin nabi kabaya nda bo binaka ni salin dola tala ndora tambani Planet Fitness o ya men non tapuno lomani bichka tokka na ruku ni kambaningo na Titus and Sons Enterprise kan dana rongo tama tana bitala noa mai rupe ni matakimbau indo talaga na contributor di nonto sali ka kamburai kingo na radio Mulun Dovata en vital no ne katala undo ngana vital no leka ro vital no chukina batake Luis Monromo kati baka chuko na operation ni Planet Fitness mai nonto puno lomani vici na tuakana ka chuko ni merke ka te ka buna na kambanyo ya ina ndo na vision ni te vaki ka raboke chukina na mission siang awalengan tamban lutu rabing grabe kina be tamban lutu todo ko mission wa bugi tungo me bich kina be se buru ngo na bunwa sandon tu chugani kina lingana na company benango na Titus and Sons Enterprise darong teman to be talo lega ngo ena ka binaga di ko bambu tina babure baka sama zar chugo weekend ni kato doko na rawa na bunwa ni bing grabe ngo Amerika ya na vital nongo na radio Mulun Dovata ko to mekina kono ngona sa foto weekend tin ke dino miniti me ono na kalo kon taro ngota non raw vital no rupe ni matakin bau ke Luis Bau ne ka bina ko na turang na marama ni do boti umay na nandanga ni katala na matani ko anda bo bini bina tu na vito ko ni Fijian Holdings Unit Trust atoko na tigo na katala na be matakan moniti kena warobuka da bo bini bina tu na do bulang na matani ko Luis Monromo ngoli tu umay na songo na Hope Rugby go indo na songo rugby bu sangga ito yung butik nga sa wamadala tanga tungo pa
na itu bertu satu bola kat balatin itu situ mana program ni sot le abitu bulan November sananggai viviki na nono tu rugby academy sa totoka pagawuti na buana na no sa tingo to na no mundo don vi votability yo klen sana tiko na no mundo kalabo ni rugby sana tiko tala na no mundo coaching staff rani ndo manda na muni ba madalakina Naka ato wata, kala na madao sao ki tu sentakana ni tu head coach, sena head of academy, ko mena dito kitu lolo ni tolna maki. Kala ko sa game maka ni coach, local coaches me sentakana na kontaraki, musu na FMPF, Mena na tingkaro na mbaki no gubinga rabi tu bici. Ya usini sotava sona kawa ko medaka ni ko medaka na malo sauci. No na sene ni tu turanga takana ni tu head coach sena head of academy ko mena dito kitu lolo ni tolna mbaki. Kala ko sa game maka ni coach, local coaches me sentakana na kontaraki, musu na FMPF, mena na tingkaro na mbaki no gubinga rabi tu bici. Ya usini sotava sona kawa ko medaka ni ko medaka na malo sauci. No na sene ni tu turanga ni tu head coach. Santina. Na kena sentaki no na bisomi. Wata kena wakasarangan ndo ngana daka wakasar to ndo na kontrak ni club professional club rugby club serang sandi no sat otela sangi rongo de tingo tu ni maten de wiwiau nungu rongo de no muni ba madal tani sa ni takana no kontrak na no mundo don wi wakata buli dilio kena do klatu ngora be sona be kalabungo sa iyo binaka sa taratu mendengai ini sa ala ketua anda binaka so binaka tu sa kene bora tu bikan tempat ini sen data betul kan kandu sali 30 nunggu na hobrak bisa dua na nanu binaka talitang sarang na numundu bakasa sa numundu dami batabuli do sa kita bena ni tundu ni batabuli do royal liberating to berata tundu ni mikitu advertise tang na pepa na post ni coach sama ningai watu lawanga mikino nangkasi na nitu turang direct taito lendo bonrom me sa tarango rondo mina tutu wait coach lo mini tol lembaki ni sembera ni kitu kepka extend kepka siang sana ngai advertise tekna post wana pepa sana ibuno rene advertise tekna mera apply mikino rona boni coaches korya mi lewe na club talanga na nitu rtona nitu coaching panel na rtona assistant coach ratura tavo toranga ni bunu lew ki chontani toranga ni law wat ki rtona strength and conditioning coach gor ngone wuli mai na Fiji National University ya FNU ra wuli chuko na sports science kalau ngata balik ni bayo na FNU me Sulema nang wani sampai practical sa cunga satu tosar na club ko ngono ko kito torchu ko walu ngoni buli me na erviso mital cunga era attach ko erviso mital bikim do banda bertu na assistant coach nakatal tunga na resomi ngono ko kito se vital no cunga balik cero na assistant coach ngono ko kitu se wata bikin donga vertona vi turangan head coach rondo kirtuna nitu attach korang oleh mena sport science to saya wasarangan na kalau bundraga bunga bikin mena doka go sa na ngerongo da matani ko roto sa sai ni takana kontrak ni non roto don vi wata buli diliu chigon assistant coach ngai chigor na attach za karangole talanga mai na FNU na sport science ngono ko buli batanga buli talbanga kino na da wani buka FNU tu sport science kula non turun tubu tangan itu gas di buli tal tu ngaya kasih buli tal tu ando bitar tal tu apa nasa isa totong sar sa diri sarna mundo kalau pun raga bisa ya sa au kau tikan terus dalam mati muru wasa mata tu na mundo bola ni baku ko yang na Planet Fitness Gym totokan ibatan buno itu kekina na tim itu musuh cirang wali tu kan na mundo kelas so talanga tim era nando literi itu ni kina
Ambuta na nangona ndola kina na gym na bengo kelas alve sati kebucu na season ni. Mambi na deans na provincial wata kina clubs. Nangona go na team ngarang ole suka ni orang na clubs ni 7 serat ko boleh kata na gym. Kaya na club berabai tapi cukup na tele rugby ni. Wata kina na tesi rugby ni. Koya korra baita bichu korra ndola ko cukup na gym. Rali ngara bichu na rali vador na roba ko koya mai nalo meni bimado. Au rede ti ndona kani ndu sa moro te komuno tungo sa sa ti bichu na mundo kala pun rugby na hope rugby. Agela ko pata tungo na rugby world cup okla na tumbu ka sarango na nonra na biale baita beni na dorbo kena ngonele wai. Abang bimbing saat ini tali tengah super rugby kan tu na tim ni bitan tim ni merama kurang gitu tengah macam apa karena nonda tim ni merama. Pada mana nonra kawayan ni nonra malele ni nangonele wana namundu kelab rugby. Boleh untuk kara minta tekan dengan abang bimbing sana tu tiga butuh mendang ngonele abi tu makin na academy ni na baru di. Kita wakil abali nama tu sauci na malele cukup. Ni ngone kada kina ni tu post ni tu page ni kampanye na fitness station ni tangan. Ndora kana lewu ni ngangan dera lak ngole. Ngoni sa biuda kena post berna ngone leo. Lewu sara message mai lewu rangir mai merme fitness station. Wabot ni ke kana bina kai na ka nda ka bani rangu. Ena lebi na ka cukin na benefit ngakin na song-song ni gitu rugby bici fiji rugby nun. Ya oleh ngan na bika kitu tatanda tak tu mai. Sindona kai lutu cunga me bertu na fiji rugby nun na bika kitu sasang tak cuin ko sindona kai bisau kanga kitu dakawa. Me develop tak ngai ningo kitu mbite ni lagi. Au taruh ni pamadal tinggori. Dua nabi baka salat tak la komen bola liu ni rugby nun do bono sen dua Pakam me consultant to indo ka bango do bita bango do muria na ngoni salong gomerani sema bata ti ku ne tu le buni sonson rabi endo basal ti kam du sen du sare dengan oki ke tu mena vingi ke mena bango na di ni to lawa to na ubo butana kan ko sa che tu makau tu mikin ando sangatu me dona ka bango me umudi de bak sadin lo menyambak ngo bakame sa bakame sa tandola ngame na katum dola na fitness center sa sangai na sota na bisnis lalai merni toko na program ko sa di cukup ya do menungo ngo kitu sandola besar nga sa talindu me tu me basal takana asa usa tatana sa tu katung ngame kina lo menimbi nambak sa so nambak ngo sa kuasa nga sami pandom beranga na academy ni satu raw mena plan sangi bonga mikitu nangi kala bata kiro tu na sports science ko tu sa jingo na jeep kiro tu nangas ni buli batungo siningare boleh kina rugby oi nanogurai cukutal na sana rani ke kahira sining gitu ur relingas ni buli kading gitu pimek ke sianganira na gitu reli coach strength and conditioning coach se uno tabar living arabikin kone kina wambita tsukuna virtu nangoni buli tuchku wiketo kira nandong gitu raduru cuk mengo korme ka cuko ni cutalen sana kai ku sinrotan tim ni bit sinrotan kontra ki cikungon na padwi iku motora muli enrole venue buli sport science moreno rawata kino numumbula sangole ni rawata numbul ngoni gitu biasa isso to ina wale una no muni mai tala tu bikin tu klai lumsar berna kanda na ungit na no muni talano ena tu do sa tu bola kangon na hope rugby ngoni sala da pata le render bitar tarmi ke tu na bota taro se rugby kila na da tu tikini hope rugby wa mimbi no tu na November and sana kan dolan academy birna be durumai berarti ni kamu tu mai birna dorbo me dosar birna ambakion santu boka durumi ratingu kembali sana doni tu untuk sana tu bola tu membeli tirana wasi ni ambakingo birna dorbo matala kini birna ngonele wai
Itu benar nomor di bawah mata lagi. Nah, karena nomor telefon ini na 212-5394 ke sangat ini kita tarik na nomor telefon ini ngole ngawan na page kampanye na Viti Planet Fitness. Ni running ge bitar tarin kina kita running ge sudah ni bikin ni lelin ponu na ibi tutu begitu satu tu kacu kina lo menyambang. Yes, na boleh satu bekira na ngau na matani kuah. Kaya kan dotal itu tu kuni be borita ka to me balata na itu tu ni Planet Fitness na Hope Rugby. Na kau bisura sten yo vivir na lelin ponu. Wambir tul na sana kita ngarabu cukup telebu rewan ita siri. Cukup na boloni bingarabi. Na Planet Fitness Gym. Kaya kan dola ponu ni bina kata kina moneli wako ko yang kina dola cukup na gym. Main na 5 na kolok kena Cina kolok na bongi. Bikim ni talanga na dorbong ne leo ni ne be ita bicuku wana nangito le bitu sa season sa la kucungo. Dola tu na Hope Rugby ni ngole ni kina nilai rumah na puno ni bingarabi. Ko kito sa bingarabi cukin na lo menyambak ngoe. Bando talanga ubo bina tawali buna ni tu turang director ni tunggasi taito lendo monrom na vito konileu va dor tu me vikito va vitedini na kana la vititi kon na bulan ni bingarabi. Sian bisnis kito sa di bakatsuno pa matubal no meni lembango. Sudah boleh nanti bulan itu matani kuah Luis Mondromo main Hope Rugby kali di batal tu kan Planet Fitness Gym ka bingarabi tinggu Cornivia. Ya no sore be boga sa borita tu ko be kemne ni tumbu-tumbu don be susu ke boka orete tu na talent di mana lubemu ke boka singem bagiono singone le bagiono talita kan polen rugby minda ungito kina reri ngono salamina kamu bitar tarani patikir to na telefoni sambil tu toko ko muni nang gira-gira ni kena seni reida ngana no to ibolo mata na Viti Planet Fitness gym ani reni reida ka ni bitar tar patikir to program bina berduru tu kena na lubendala lai merale buli dan rakabi mutiklah betana ngono ngono gitu ya sarani kote mai rarau tu kena bula na nonta ngono ngono buru-buru ta sambul untuk itu na ngono gue ya bina boleh bu to sabun di bina tu kan na katala wana buni program wana itu untuk satu latiko to ndina na bwanana no to minda kuna wa bibi mata ini kala buni rakabi biti muru ronda me saini taka na kena don bi utawlidi endona kontra kan begitu to ka bago na boleh sabon di bina tu kan na buku ni tubutu wa en lomon yang bago sana me tabu kini rongauna na matani kuwa en ndona dengu lakalaka au na lestal mai udah sabole bu rupen di biket rabi kon lamani na tambon rubi talno Luis Mondromo ke rupen de katalau wa mai bina kata meda rongota na kena sa toso tete sarju na bingarabi ni kamba di binakan Titus and Sons Enterprise mai na non tapono lomani bici tiga bu na Planet Fitness Fiji toka ya mai Cornivia siang rawang tu nona talata angkai bita tali juga na kena kamba ni lalai ka na rawang juga di bawah reta juga ndo na tungkas juga ni go Amerika juga sarang ai San Francisco bingarabi juga kata-kata kabir nangkasir tunggo na sending rawat titi bagi cukin sa nabi mission field kena kau juga itu tuku binak sanggai kena buan di bingarabi juga ya nantuan ngone leka mengo na ndola bakin ndona no complex lebu na Titus and Sons Enterprise ndona tiginingale toka bola kat sarchunga na buno nga chukin na gymnasium na ngono goyan kampanye sarnga ni ngon tuki warita ka chukani weekend ndanga bingarabi tuna buno lebu Amerika ke sanggai mai bidang na embakin na turango na buno saya tu chukina na bingarabi na ngono go pamutin na papura baka samsar chuku bikenta di saboto bikenta pana biniti meono na kaloko na radio mbulan dua bata mena coach kenta bata chuku mai na ya kabine bingarabi ending time ya na seretara pono pambula matangani kina be no turanga ya no chuchu lomani malombula watana kina be di lady di kweni to kana singa ke ya tabale boteli mbali super rambuku mbula benaka na ita feni mbiu mai satu to kana songo na moni madao saoti kem do na CS All Girls watala kina be litia tu bakawa ni mbula benaka
Lendo bon romo sa malo boleh besar bukan rekai kay nasasanga wachon korewasa bulu binaka chikena baka talaki na birto na matilolau ni Bel Andi baka nuni binaka talanga bay kemu taka kambiu mai wai baka nuni binaka na korturanga le meki mawalu nugueka dona sera merenumiki na turanga na matakula mai nanronga sara listu na korno chin reru bi master chosu tu sawau sana singa binaka na noa mo se kuru sera merenumiki na rabita ki kabostoa endele besi beni tuate amini ki tukana na huni pai lebu maimba dau sambulo benaka lesi wong baka nuni benaka na buku nomni siamo tok mai na kabde bingar rabita don talangan na ser menumiki don mara menimbara menan rongango bawa carimbua lela tuini rarama sambulo benaka na sa bole buna bitokani chiko ena kabde bingar rabita dai en radio mbula dua bata ya me pakasa kere chiko ya então na bisi comanda kambariki to san sure certo manda na sabu nindele lomai en dona serengoni mbulo benaka le de koro baka turanga mai kambariki na mbugi lebu mai kandabu mumbulo benaka na ngone turanga tui kamba kena mate balu to do sana mbulo benaka talanga bi lesi wong en ka benaka ni kuwa ke kemini to do sar le ni matu vale ni radio mbulo do bata Dirian
Bila sa boleh lebih tokan juga na radio bulan dua mata na kabel pinggir rapat tidak kira bina rabak tak cukup tak nunggu lulu kata tak. O ya na watching na World Cup sa lebu sa bola juga di sa zengunga apa suri no tanto di kota Wuli di sa quit Indua te na quit Indua ta ni sa apa kono na kontar akene ketul sanga bulu kenduan di singa ni bulon di semba usapa nganggo isa. Ele weekend sa bolo tunggu na Facebook indo na kabina katalang nganggo menta kelabi na kacukur na nanduin ni bosai na quit wata kene sa apa ngana kontar akene ketul sanga bulu kenduan ni Desember. So sarga itu no sa quit nga mata ni sa lusinon to mata chime we ko laman dara kabina ka menta do Willy Bolan tan do baga reta bobina ka labi bos anta baga tabu kun do nga bola ma sa quit do baga tabu linta sa bola to no kenta quit da baga Willy ka menta wo malo de tutuk ko na ngona ka metor nga kira na itu di baga tabu lidi na no na kontara ka sana da baga ne ka tolu sanga bulu kendo nindi sa bana ke baga tau ke baga be to soya seseng ai ya ke baga sa da baga ka sa uch tal nga kin sana ya sa baga reta ka tal nga nondon baga tabu lidi Mr. Rewalui ni sana siang libeto soya ya siang ni kenen balem-balea ni sa mesa bawa pangata kena bosa bawa lain go na quite kita ka di ando do meta do wa karet tu malo so na bimata kali bosa bawa lain meleta ni sabaka posta kita tukin ngo so na kanta ertu no Willy ka chuko babina kana itu tukuni lasu chuko me sama los te ke metal chuko na Facebook ya sabat chuko na vital no anda kabel pikir rapat dai sibi no na tini kelima na miniti radio bulan do pat ka bosang sama chuko mai dabu na ta chuko na do bitokani na ya kabina ni kuwa ko sabarita ka sa tapon to campaign World Cup kento mento tos tunga na nonto bi pakar ramat gitu na nonto bila beti tunga na pata baga rota kingo Bulu benaka be maramakai bal surose ini bulu benaka klana maru tak sarbo benaka na nomuni ngande bulu main nonto bono lomani bichu klan sa chutal beko kesenga sa pa kanu ni benaka to ene buku ni boni nomuni ngande bol main nonto bono lomani bichi abaka bulu cunga pe Lucy tano ni bulu benaka be urto utalanga nomuni friends olelo Lucy ke fina umbiu no bulu benaka ka baka talang aqui na be essa junior bulu benaka ke menito to sar be kani onindo ba chuma na kabri bing rabat ding tayal benaka duangan na ko ngaya thumbs up gai wasietu en to bitokani en kabi bagarutaki en dai en radio bulan dua bata me kauti kenda bata chuma surich kukimanda gerto no mati lo benaka lele push it ndendre boleh benaka George DJ yeah Victor Tarabi Kota Livambera leka juga nambogi nunggu weka baka sambu te kemunian Say
Saka samai taile Oia yare Oia mera totoro Davuile Viriambitu lelebu Non rengoro maindabui Oia yare Oia mera totoro Non rengoro mai nase Oia yare Oia mera totoro Mai mo mi sada unre nambongi Vale ni vina levu mai Oia yare Oia mera totoro Sambadina no mamai Vale nimbia levu mai Oia yare Oia mera totoro Sangai lolo na ua Satangamu ravasua Satangamu tangamu Satandola Dolandola Oia yare Oia mera totoro Amen.
Turun ke depan ramai terus kena leon dan domon tu token dan rolang kena tu solo weekend ada kabi ni bengker rabi ni tain dan tu live session sartungo ya koma idi kaba tiko ngabe yau era kabi ni bengker rabi ni tain radio bulun do mata darungo tamatani oya non de rongo mai vali songo. Ongo na rongo mai balani songo and a radio bulun do mata San Francisco mekauti kanda vatamai. Anda pokok bina juga nak kabar bina kan mau lima ten bukan naruto bitoko di siko and nonton rongo babali songko na kabar bina kan dikuang. Ando sangat bisuret siko bisuret tiraram bikin ada turangan meramal lo mana san bukan turang kandabu hotel lagi na bikin dan Desember lo mana san kandabu. Ada buku juga ni kandabu day USA. Anda buat terus arcunga en singa wakerowai serangan gua kerus ngabul kendua ni singa ni bulau ketoba. Ronon dolu rosa ngabul ketolu maletini kendua na keloko kina na keloko yan songo ni sana boko turang kandabu USA 2020 kandabu day USA 2023 na tega buta kisu kanon to songo oya main na tini kendua me ado chiko na kabi na na keloko andona kena baka dingu lai ana ka beba itomani en buku ni kandabu USA Island Night kana baka dur chuka na puno batanga baka dur kina na songo na singa o na Paradise Hall Rua 58 Roseland Avenue Santa Rosa California 95407 na Island Night en kena tikite e tau ya rosanga bulu kalima an dola rao ni ngai bitartar mai be tapala plosa na bulu rua. En dan number di telefon ni 707-843-8273. Ya nabi sure cukup bikin naturangan maram terbu kena kone lewa. Bimbi cukup bikin tu nani tu wek kami namu ran ni non terbunua. Dan ali suatu tu doko yani. Sangat pokok ikin kami naturangan maram naita. Lomai piti te lebu ke na be bono tale so. Bakal lagi ni bikin tu mai ni tu wek. Tapi un robin buat ke maduatan. Kau ngalala. Sika baru roeng gobo itu Santa Rosa kena be bono boleh kanta. En Rua 58 Roseland Avenue, Santa Rosa, California 95407, en Paradise Hall, en abogado chuki no ya na kandabu de USA. Tini kandua kina pa, mai na ono kina tini kerua na kaloko na matakalele idada ni singa tarapa. Ya na kandabu USA Island Night, en abogado chunga na Paradise Hall en Rua 58 Roseland Avenue. Ya na itu tuku weekend, en tanangai sota kede ni kina ba lewu na wasi ba chunga na buno dan bin karab chukina na tikin na thon lasi o tanga kina na tikin korisoso vale sansa ke nambala ninge ngole ngayani dan ngale sota ni kina bogo bumale ena boko de kandabu de ronon dolu rosa bulu ketolu sabina kala karu di tutu weekend na kabide bin karab ni ndai oya indon wamboton don a marriage conference go I still do a marriage conference ka na bagadur chiko en meu na reza mande ani na kia na matele weekend na ka vina ni kua au sana ambito matanga ni weekend na ka vina ni kua na vital nongo ko sabore ta chiko na 2-day pass na buku ni I still do marriage conference and donan raw wasanga bulu per person a 2-day pass na karosa bulu kabitu kina karosa bulu kawalu ni okotoba mai na walu kina tolu discovering the way God intended marriage to be erton bita pata chiko na Living Water International Christian Assembly wean marriage conference go Oi tabi chuki na Pastor Moses and Catherine O'Connor bakatala kina we Pastor Manasa ke seni mili kolibuso ke bakao ni be ngole na buku ni buli ni bagawati ngo ngirita na naboni taliboni ngo pandu 5 rodio diwa vitu saiba ndua diwa pandu tale 415-299-7019 se ono 5 saiba 2 va vitu saiba walu se 650-501-4708. Aero ni tuku ya tu mai bikenta na kabri bin karabin din tai pambo tu nang gebi tuku ni tak chugan na bi tuku todo sara ya tu mai na ya kabri bin karabin din tai na radio
bulan 2 bata, me kauti kendaru bata, tiga main. Nada besar mata begule kenen dono no life insurance policy my Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkakil kabito ni Agostita na 2022, o sa girta ka sarabiri ni Tauna. Kami ngaya, kinamagal siya ngaya, salah ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera palilay. In time sarangan mai. So ang taliwara ka tala tunda wala ko. Kubertungko. Kau saya lo bengo kami bilang tak. Nakamban bilang kang gua na heritage clinic. Ni. Namun bilang ka sarangan, sangat tali itu nak kaya. Wakatar tutu nak kena. Baka nak kena pepo wog itu ta. Kami so mi. Nakilaw kena timber na faka. Sen tu bikin dari labur liwaya. Minta samu kina kisi dan marong kina ngona mojuri paling bula kaki na kar taga wando na insuang. Ya serangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo menurusang bulu ka banewa. Kaya sa rona ang baki otin na polisi gaya na lenga di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana baka leo fo mo na telefoni. Text mai kina mas seva walu bandu wa tolu 85 ena kena itu matalilay. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singelebu se bagai kabi, baru tadi tu bagai manggo sanggai to tokan na buno ni kana. Mai na menda tu identity, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ika tahu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamang di Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu, nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemudawe California. Vima mani ruwa ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. Ewarotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Bulan Dovata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Ai, kemundo bakando tunga may viti. Sa baka matalaw na naman daw kobati. Sa lemo na kemundo tindika na tinimbulu makau ng bisikete na rewa bata. Red cow, whoopoo! Dasako si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenuribo no kenambele. Pai, correct. Daw boleh may way. Uy, doon sa ito yung nikila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Tok nga ko Santa Rosa. May way? Na maulimat, wele. Daw ko na nonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos sa tabiok. Na kakana boga langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karito sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nono to specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa ya na pani mandray pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulan Dovata, me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai wase yani.
Iko kani baka daka daka na waivuta
ano mundo lolo ngai na makade kuia ano mundo lolo ngai na makade kuia ano mundo lolo Ia santi sar na te loloma nga pakabiokani na pakatingo ikenda tu na bingo no toko. Tang lobo di loloma. Mai berto na bonga ki mo itan langi na radio Mbulundu bata na e kabi de binga rabin dai mena kuchi kenda bata chiko mai. Ya ke talga udah no mo sana meta tau kindo kan go bogo na katang no de bitokani o ya na e kabi na ni kuo mai na ngona da teka bukina tol na kaloko me da botiko mai na tikini au vena kongo. Ni simberga di ungole no bambulu cuma tanga de tau nita na wanga egi joy atala kini be balls rose ana rose hoit dari serba numa takino miss jack this na kai bina kani kuna puna barabaro ngocuk mekina wakatala kini be lusita no aki kemini to do sar na be kan lamani ni sama cuma radio Mbulundu bata ni mata katal dalam mai soto tali dora kana nunggu baga bina kata kana be tokani ando baga iyo takatungan no baga bina ka ena venga una to do sar o saborita kana be ka to do ke bu endo na ngauna sana mai daba kina no to be tokani na ka be binga rabi ndai sana daba sar to mandanga ike ndor nanga mai soto tali na ka be ni mataka abo mo talanga bitabulengo kanisi tamoi matameli ya lo bina kana to matu pale bina ngo menda tondo wasie tu yani na non to bi wekani no to programu ena be ka na radio Mbulundu bat do ken kautu o ya me kauti kenda bata tiko mai kenda na bi kani merke non to no mani beach na bi matin tu nda satu ke non to station ni boga bu balingo ge wasia tu ya di na lo moya ndar me bi to kani tu kena ena be ngau na to ko sare o pe dilo no no nindo ni bin karabi dorang ke me so tali mata ka me to ngau ne ani boga tiko bilaka ni sati mode sa katong mantai ni mode